baby woman ye na baby tidy tumedie no ye Akoma munsem ewo Akoma 87.9 FM ani Onua TV adwada edikosi efiada dumye no aba ho sema aduanan edikosi Minya kunya ne ba ko kasae na waka kire me se na Francis ka kire wo mo se odi obi ka odi memeka na se ne si yent no ma ne ntimi mfreme enti onu so waka kire wo mo sa no omo de omo ato omo adwum no omo nim se nsamsam ewo ho enti kire na ye frɛ boy ninua ba ko no se wo mo aye na yentimi locate baby a Francis ti na ye frɛ na wonfa me ho na me ne number biom because what's the number? Best a whole year, maintaining cabin. Then I try always a means say, never look at us a number. Okay, Christian, I've been away. Was here Akoma FM? Why? She said, yeah, Abba, Christiana, Abba, Esther, sorry. Was say hi, guys. I'm Abenti, Momo Modiana, Momoya, Namon Share, Joseph, Dave, Amankwa, Mensa, Joseph, Yame, Eshaw, she say, Abba. Enti Momo Modia Asenso Frank and so Esther Sare also Christiana Benewa Christy Abenti Monsha was see today dear Maa Akos Aba Monsha Santiwa Janet Monsha Victoria Amofa also Bomodiana Shama ya Georgina Reigns Yadawroma Monsha Kweku Nana Kafui was see Yejigas and Galamse Yeguso Asha Monsha Eric Ahinkra was Maa Akos are you sure I'm sure. One more baby, enti Momo Modiana, Monsha Eric, I ain't cry we are Sharak, and the Bomodiana you were Jumano, appear or side diner, was said the network is disturbing as spam, Abba, enti Monsha, also some Tama, me pacho, Bomodiana share because of bad networking tea from. Samo Steven Saka o your top fan Steven me huna manio o di anyahwem amuabamumu bibia hyase eden enti Steven koso ana ehye ema ye why na baabi edru ya yete ba ye no inshallah ye bese edru hobiem wo share no besa me edru hobiem o top fan no e besa me edru hobiem nana adwoabo atema wo se she Monsha na say Adam Nana Kwame Ahwofe Papa bi say I'm watching live from London Nana Kwame no and one can just okay me ni sika o me pesa me wie sem pesa me bie container say me a decorator be me na bua me na me to me and feel me shop no and say me nya de wo se me ye wo bo na mane me bo na mane ono be container no ma me
ono ye hu bibia ti na aka no ne metoto no eno ye se mentwen na ye ware wi a ye ware se de ahonkyere bakakra nti ya ware ne twam wi a na fe de wabo me mama ye but na me hwe a matene fi ache nti me fa sa adwene se nde ma sika sa 3000 kwa nti me to decoration hu no ma nyina but me fa nkoso ne hia no enimani ya na eja me fa start kakra ne nda adwuma ne ba kakra me akra matumi de atoto ne aka no sa adwene na me efa ye nti se wa ware e da dwam ma ne aba no no wa na bomode ne gada momentum ne na ka kire no yi se de asie nya asi enti sika ni nyina no san e na Francis etibi atua wo mu ama wo watumi atua 3800 nka nti aka 4200 ye hwe eno na se wo pase ya jema wo no na ebra wo hia Francis no wo se na wo secondary school me pa chwan na wo secondary school eno na ne hwe me pa chwan no so wo school mu anasa no wan no onko school na o ma me di dwant no wo boa no no bua no ma me dwade anim en na wo secondary school na ye dey na bo wo da boarding house na me da bo na me ko school no voter region but because of that me ma me eti yeji no ye makwan a na makodi Akoma ma me ho enti na me ni me ma me nche ho no mo ba eyi no baby na me ko school na me border enti ji se ye makwan ansa na menya kwanya ene na hia na wo ma me no wo phone nim se wo no obi atwempra de bi no munnim na wodi mfie be san na me obe 2021 na wo se na ne ma me wo no na nani nye wafa awo no wanfa wanko fie dabi amo maami ehunu dabi sa wonne wo natie dabi nti brebe no maami be hu woni ni relationship na wo start kuti aye o maami ansa na o maami be hu relationship say woni sa oba na ye Akoma 87.9 FM enne ye de enchia ya emu edropa efri media general ede ema yenuanom enkramofo nyina ane baabi amuwo bia oman amuwo so bia yede enchia kese pa ema mo alla enkoso na omomo ho ban na de mu beye bia so enye ye ni titru ene yi a mudi mafo fida mu bronya kese pa we bronya chenchirenche pa eno mudi enti yede enchia kese efi media general ema yenuanom enkramofo nyina ene enya jojo ema ye nyina nyame onhya mo baabi a wo bia no na wonimu se yenya chi adwayi de ena Akoma mu nsam dwumadie no ena ne braso time aso enu nti se time no so sesi ade a baabi a wo bia no na wa join ye kama na dwumadie no awie mu die na utie no Akoma 87.9 FM asane so se Akoma mu nsam dwumadie no ebetwa afa yene yankasa ye Onua TV Kings TV and afa Osai Chrome TV na over Facebook on so Akoma 87.9 FM ubetumi ahwebi ewo na YouTube Akoma 879 FM and also ubetumi ahwebi ewo baabi bia da wo bia na sane so Sir Andrews Anamanje Mpatasie shoemaker we bia tum nananum choba Cheda Junction no so e bia tum Owusu Mr. Wusu adum African market one na Yoruba kwamponsa papa bi se bronzo New York for betibia na enam adum Mr. Wusu eso sanso na bo wo fie wasafo this in Carrier Zone Assemblyman Information Center them gaso filling station ora Emmanuel Anoba na adwuma ye phone kranze nei wonom abia tumu de mu ansen pa sanso na Arenbot at 32 kwetwi brofo edu Arenbot nso abia di atum Adepa Information Center kwetwi afetia edem Big Love Radio e was Spain sanso enene Spain for betibia na ye Big Love Radio ya we bia adi atum e wo ho eno ti bomodia ma vic ni kunu Mr. Bosompem na se nana poku na sister ama nyako wonom so abie adi atum Germany obia etie bia Reverend Makoni wono no as wo kwatre de Janshi hono Champion Filling Station one no so tonton eniema tameka se we bia atum ma adwanta for ma me patase Tech Junction Akoma so taxi drivers Mashani Agawili Pakuso taxi drivers Tech Junction
wɔnom so atwa tum yɛ obi etie bi ba bia ne kuro bia ne so wɔnom sɛ ɔne akoma mu nsɛm wɔn ne bɛwuo atomic digital satellite ɛwɔ kyerɛ dɛfɔ junction nei wɔnom so abi atum deɛ mu wɔ zɛn sɔfo kofi a taxi driver tɛ junction obi atum na ɛbɛ efie fufuo pɛtu number 2 international central bible church yɛ prophet elisha bu ɛda no kwasi gyi da sɛmika sɛ wɔnom ani si wɔn phone so ɛna kyɛ sɛ hyɛ ɛna wɔn ɛhyɛ fireword ministry ɛwɔ pɛtu number 2 ɛyɛ asafo mani nyinaa nso sɛmika sɛ wɔn ani abere yɛ a wɔhwɛ dwumadie deɛ wɔhwɛ ne deɛ wɔhyɛ wɔnom nyinaa nyame nhyɛ obi anyame na ayɛ information center dem betmat salon sɔkɔban ɛdɛm betmat ayɛ mmabaawa no wɔnom yɛ adeɛ paa wɔfrɛfrɛ dɔm taamo no so sɛ yɛ no wɔfrɛfrɛ dɔm obiara ɛmɛhwɛ bi ɛwɔ wɔnom hɔ ne wɔn agya iti yɛ no koraa na kyerɛ sɛ hwɛ ano wɔn hwɛ betmat salon sɔkɔban nyame nhyɛ mo nyame ne mɛboa for information center abinkyi wɔnom nso ɛbi atum chairman ybc ne ɔbapa enterprise electrical enterprise pankro no masalachi wa wɔ ɛkyɛ sɛ wɔbi atum young billionaires group wɔn nso se wɔn yɛ na ewu sister lina wɔn nso ɛwɔ abrɛpɔ highway sister lina nso ɛne n'adwumayɛfoɔ no ɔmanfoɔ no nyinaa wɔn abi atum nyame nhyɛw taxi driver aboakye ɛdum ɛna wɔyɛ adwuma ɛde fa ɔno nso ɛne radio no ɛda ɛyɛ akoma 87.9 fm wɔn fa dwumadie ɛni agorakora na oliver syria mix wɔnom asɔ yasene yɛne yɛde tɔn brown papa aba Kema Line Company Limited wɔnom san no aduane yɛ Oliver Syria Miss bɔmmɔdeɛ ne pɛ bi na edi na ɛdɛ saa tɔn brown wei onua woni bi a pɛ bi de wate ai wodeɛ tɔ na mfomso ho a bra ha sɛ ɛnyɛ yera kwan oba osima kos me kodi ma hunu so ɛno ntime bagye me sika ma wo kasa mpɛ medu sika bɛ ma na wudi a na yɛ woda mesɛ wo nso so bɛbɔ ma baso sima kyerɛ waduane pa ɛne yɛ na kyɛ sɛ manso aba clinic nso ɛne yɛ wɔsɛ yadeɛ biara ɛtete wɔ ha wɔ bɔmmɔdeɛ ne fabra manso aba clinic yɛ ne yɛ wɔ angonaga junction hɔ for 2000 bushop and stationery ɛne yɛ books bi ne wu pɛ awofo akyekyerɛ for school mu mpanimfoɔ monkɔ hɔ na monkɔ agye books ne bi tabia taakum bɛma a wo bɛma mu ayɛ mmerɛ wontumi mu adwuma yie wodeɛ ne tabia taakum 800% cotton fabrics and also very very quality yɛ kanfo deɛ ma wo engagement wedding outdooring Friday wear and 100% cotton fabrics na also ji wudi ane na 21st clinic and so deɛ ɛne yɛ sciatica expert pa pure natural health yes the 3P garlic meshaba and a power life spiritual and herbal center the P life bitters aba no bi na emwa wiye pa na wohwɛ na matade de opempam de ma mekama Josie fashion Josephine our bomb so on meet me there sports no and a edition ne mu so wo kwa ye wo wedding engagement party outdooring wadwuma tade bibia wo material no won to ma no so emfa nkomo obi e ma ne ntwitwa nse no fa ko Josie fashion na ompam fama wo style bi na efa twa na fama jo wo bepam sa pepepe e de amount Josephine e was 0243 433 465 0243 433 465 afei yamre na enano yani yenua baby a your friend Janet Dodoi etwetwe enkomo na ene afei na yensa aka yenua ba ma Francis no ntiapo nyame adawroma wasane yade enu nti wode sia yoyo ye na yenua ba ma no ewo fianti ye be ma Janet abona asem a wode ba ye no tofa owi a ne yama ye rayi nso ye ye no kure de nya no kure de wo mu de num na afei wode ne kyeremu amaye Jane yamo ha mejo Maa Akos boko de epatwa awie yato wasem no de abone tofa ne ne nua be ma nso nkasa na okay ewia de enye bone be se boso mene na mede masem be dan na asem no nyina ne se abrante bi a mene ne etina ejaye ena yesan ehia ewo baby ena mede skama no sanka wo yen adwuma nanka yeni no di no cry for the first year agreement letter no yebo agreement letter ne say in 2 years time no be sign domestic abrami in the first year no or di no cry second year no yewura second year afi na wo yira mehwehwe na mehu no to say yewura 2021 ending of 2019 na me di etin nka mehu no ti oji scam fan say 4 years na mehu nanim da sanya say akoma mu nsem mada romanti anka woti hanka obeji sika no 4 years na mehu nanim da na me de be dan mo a
yes obeba ene na afide waba bedro na on kasa ye mu no wo se wo hia no na mu date me pa cho enti wo hia no na ma ni ska me pa cho wo hia no na aka chen se Francis me wo mi ni uja ya no kra chi makonye ska o enti gibi me pa cho dabi se na nete me mfa say ko hia o gam say site no what a different village and I'm so different village and oboase enti Tuesday bia na oboase market enti me ne ebe hia wo ho me mfa say oba market na me so me buy na ye be hia wo ho na ye nim say ye be hia mpo enti profit man ye be hia enti every Tuesday bia na say market day bia say oba ofre me e ba na say exchange contacts enti oba na say me ma ya ofre na bia me ma na say me frɛ na waso ma enti de mo na me yes that be I was say me be esua adwuma because school no ment me ento aso nti me mfa say me ne be share na relationship sem bia nim biom ye be ye te say nuafo na say anamfo nti me ne timi di nkomo kwa akire pa nti me ka kire ne say me pese me sign machi ba e be sua adwuma and no yes okay eye na ya adwempa na se be ya adwuma say na me ye wo ye ba ya okobushi okoto gold no no de abakuma ba beto nti sika wo mpa na ekoyie nso nti se be ya me se me wo sika bia me mfa mmoa no me mfa nka no sika no wo sei wo so wo 8000 nti me wo bia me mfa nka ho na sika no emmoa no na wo mfa nya adwuma no at the end of every 2 weeks bia e na oba kwan so na say 1 month oba mfa so be sika no so no na ya che na je se capital na me de man no eno no da ho a won fa me mfa me nsa enye de enka enti agreement ni wu ana say me bia me hia me sika no na wade me capital abreme enti me ka chen so okay mate ti me di kan buy na me to no nkra say okay ende wo mra na menya 8000 enti wo mra no on beje na wo ba no wo ma obi eni na chi embenya ne witness na me so me busuafo wo ha embenya me witness oba wode ne uncle no offer edi na chi buy ene ne ebeye enti ye bo agreement letter eto sika no say in 2 years time which is obeji sika 2018 enti me fan say 2020 ena was say what this can was signed me capital ebreme nti first year no 20 obeji sika 2018 January nti odi ne cry from January na till say ye di bronya December ye ra 2019 mu na etwetwesi ewo mo a na wa mane me friend na was adwuma no nkoyi o say ni say stories a afa ye cha afa me free me fan say me ye kono de na me nte nka kra bio me friend na enko me text ni messages a no reply afa de na me nte nka kra bio wani de waka ye hwe ebra wo hia no no ka cha wo say god wadwuma ene ode no ho akohye mu nti na bua no na onkonko ye no wo krata no mutintim ye mu no mu di hye mu say bia prophet no ebeba no say no ode be ma wo ebia amakura no a menya prophet kura no metumi ama wo say na menya prophet nso pa ne do so metumi ama say wona ne ya san hye ye no ya nya hye ne eti say ebia enye fix wokọ bush ho a ebia obetumi atade me fan say this week a okọhye bush ho na say nyame na adom a obetumi atade be 5000 nti woto 5000 na sa 5000 no gold no omo ba market a no price na etimi drop etimi rising so nti say drop a me ne ho no mo drop ya no wa from Jane price na drop yo say na me de ba say na me de call bush na say dodo say gold na dodo say na me toye me be ton ye nso no say ene ba no profit say ene ba so nti wo de say lord ya mane me na fix bia enna so okay ye hwe okwa wini na chi oba wini na chi enti no ebe ye den na wahu ne say asem a wo ka me kwa ye manya say ye no odi no kure oh me de na man fa san hye ma adwene mu fi say na agreement ne say me mfa me san ka me capital na me de amano no kakra wa bia beba so no na ode be ma ne me so me do be check me how far I we just say be student when we say mpodi ode ma wo no na ebia odi no kure ampa me kwa ya to 5000 na me nyeska 5000 ebe so then when we say ya no kura say 5000 onya ye ana wonya bro 5000 and wo ma wo fa so well enu de na mani ni echi na mpa ya me born so ko bia benya kakra na at the end of the week no benya bia ma ne me na me so me dia
Aye, yeah, the other me ho adwuma. Okay, nti bra wo se nanu a wadi no kre no sika wo de ma wo as a prophet no na be say. Eno de me to me check. Ache. 2019 2018 eno di no kre for the whole year. 2018 dia enkanchesa. Eno de the money a o money memro 500 da. Eno no. Profit no. Eno obehwe ni mo no. Profit no. He shocked. O money me emro 500 da. And na o the bar na me check it. Say ebia this week o money me say the following week o money me say. Nti na me be bisa no. And na ye weekly and as a monthly. There be na monthly. What member at the 2 weeks and I say 1 week. Me fa no sa. Na eba. Okay. The try to answer my buyer Francis so. Edia pen na ma wonya Francis mu gidie. E ma wo tam usika 8,000. Ya wo de kwakwaye wadwuma. E ma no. Ne ma menya ne mu gidie ne say. Oyobi a me na atena pen. E na ya tena ache me fa say 3 years de ache. Menim ne suban kakra. Na oyobi a wonya basabasa. No oboade. No obre ne ho ase. No osansi suro nyame. Sa na me Akoma FM. Na ye gya yensu no. Enye me ne entem basabasa yo na di gya ye break up ne ba ye gya ye peacefully. Nti sa na me ne tena na the way o se handle me no. Me hu say want to me enye me bone. No onye me basabasa. Like the way oba ne be ma betina asundwe mu na me ne tesa ba. Okay. E ma me nya sa ejije no wono mu na me discan e ma. Yankwa na yentie Francis nso an Master Francis e wo ha. The pacho because of nose marks nti se wa kasa kese pacho bra wani mu kakra ma. Francis. Ma. Ababa we so ni mo no. Pacho. Kwambe so. Pacho me na tenada. Wone na tena fikro. Me na tenada. Wone na tena fikro. Like me na twem prada. Exactly. Ya was ya ne obi atenada. Ni obi o me na tena fie ba. Efie ba akomti eyete. Nti etena bia no enkyere se we. Okay. Na ye hwe ebra montamo etete ye no. Wuko hia no bie mu no. Be me na de ne si ye. Mommy, yeah, Pacho me sra kasasa na se. Be me na. Wo hia no edie na ekosi ye ewo ho. Pacho. Enipa no de na de bai won nete. Ti mu hia no de ne si ye. Francis. Niti ewo. Yemi aba no. Akoma FM. Mommy, dear, see me Akoma FM. Say me jina hanu. There be a situation na de waba. A situation na de waba me nyi ni say ayi ababa wa bibia ko yi de manu a ya mfra no yenimu no. Nti me nyi ni say bibi ko yi de manu a nka obeba woni mprando do a waba ase. Okay, nti yankwa. Abacho mehia no na meye baye adwuma na meye. Te baye adwuma na meye no. Me ehia na me ka kire no so adwuma meye. Okay. Nti say ebia na ne gye ho a opese ye nya ebetimi disika bom aye. Te me ka kire no no say ane ne gye ho say me no ene ne be den ebeye. E no disika no fan say o ka chem say memra na me be disika no. Te me ba no enye me nkwa na me bae. Na me ne me ofa ne bae. But scan first no o ma me 40 cedis. 40 million sorry. Eno no na me nkwa me ne no nkwa. Eno no na me ofa nka ho. Nti echi ena me ye adwuma na me ka chem say scan o de ma me ne so. Ena o ye den ofra me say sa de ane Akoma FM. Ne yemra kumansi ha. Ena ba kumansi. Ene be jiska nan kan ne den. Me ba cho yes almost one ntekura. No smarts ninti yantere ti dia wo kan nyina no hwa be ye bregu adwuma. Ne hye earpiece sentiment ba cho wo monte nti as a man you are please make sure your voice kakra na me why ni ntie ni yankwa. Me se mi hia no no. Ine ni tena e ntem titi. Yeah.
nti etire na me fa ne sɛ me ne no bɛyɛ den ebi sɛ hyia wɔ boase ha nti hyia wɔ boase no na me ka kyerɛ ne sɛ adwuma a meyɛ ni mmerɛ bia na yɛdi nkɔmmɔ nti ɔno nso ne m'adwuma a meyɛ nti ɔka kyerɛ me sɛ na meka kyerɛ ne sɛ adwuma a meyɛ ni nti sɛ bia n'ani bɛgye ho a saa tam so na ɔsɛ ɔba bɛsua adwuma na meka kyerɛ nso okay adwuma a meyɛ ni nti sɛ n'ani bɛgye ho a ɛnde ebɛtumi de sika bɔ ho ayɛ den ayɛ nti meka kyerɛ no ɔte ase nti etire no ɔma me 40 cedis 40 million sorry 4,000 yeah ɛna etire na meka kyerɛ no sika na ɔde ma me so sika na ɔde ma me sɛ mfanye adwuma ne so na ɔsɛ okay sɛ ɔde bi bɛka ho a gye sɛ mede obi ɛba ɛna me ne me wɔ fa den ɛba ho na me ne ne bɛyɛ den ɛbɛtena ase ɛyɛ bibia na ɔde sika no ka ho na mede kɔkɔ yɛ adwuma no nti meyɛ adwuma no sika menye bia no memfa bi ɛnsie baabi anaasɛ bibi se sika menye bia menya bɛdura week nti deɛ ɔka sɛ mede mane no memfa sika bi amane no na wode fa wode yɛde na ma no mene ne mmienu se ɛna mede sika hyɛ ne nsa From the beginning ɛnyɛ no from the beginning no wohwɛ no na akasa yɛ nti agye sɛ wopɛ sɛ ɔka biribi a wode wano nti from the beginning no mepɛ sɛ obisa gye ma me sɛ ɔde sika no hyɛ me nsa naa ɛna ɔba kumanse anaasɛ yɛyɛ adwuma no kɔnim kakra nsa ne sika no before say obegye sika no one ne anka bae no na me di 4,000 ema no na me ka che it was Sunday o ba na Sunday na me ka che say 4,000 da me ho ofie enti won gye na o mo nkɔ na Monday me kɔ bank na makoyi 4,000 aka emfa send no enti so o ka say me din kind 4,000 man na ɔde yɛ adwuma fine in all no say 8,000 me de ma o enti to asam so yankɔ na sika no de fa mobile money mana so wo hia wa obehia no de ama wo send this can no profit no obegye sika no kwa ya ni obegye sika no ma sha se am share tuma no ama no ewo menene mienu ntena ase ama man feske bi ama no sesi asam na je e kan ke sika na me send sesi se fra MTN office kan ke se ne profit na me de ama no no sana asam ne sika you know sika ni tuam no enye wo send you ena profit no was starting here adwuma na ankasa krampo me ne hia ya ma won ka se me call market no say na me nya ye nti wo hia ni nti wo hia wo fasika no profit ne bi hia wo nsam na ena wo start wo de ye mobile money ene ma me ena wo start asam ne ba ya wo start say wo tia sika no so me hia no da me so be sika no call 4 years ni afa na me hu no one wa ka che me say wo hia me suntum na say wo hia me say man wo baby na wo sika no hia ni sam enti ayi na wo phone no a also ye mobile money ne fa so what's the phone one na ke ehwe so also o hia me de ma me me so see wo send de ene de ma me ke pese ehwe se wo send sika bi ni dimu a send sika bi wo me ya na me delete messages no mommy me no me Muhammad transfer me Muhammad transfer because skadie ye beto edna da ye bekweja me mfa jensi kandi ana me ma aso se be fa jensi ka edi se je ka kire me se me Francis me ne na anhia 1 on 1 a man fa sika bi ama na mommy enye no kre okay ena we nyina nso no ye ntwa ne nyina so because you see the all can no fine me nim se ma send sika ama jen ba sika be send man no e water ma me etie sika na ma no ena me start send sika ma no okay tama na wutie sika ma me tia ne sika na ma no ena me send sika ma no ba se je ka che me se oni mi enhia ama me ni kura ntun send didi a man fe friends mfaso aba ma mfa nhye ne nsa da o de entwa so sesi a me di ne ka me di ne sika ne se akasin on kan che me enye o de entwa bi aso wuhia no sika dodo sa adwuma na wo kwa akoye no sika san na wuhia pote ade aye adwuma ya ene de wo de mame sika san na wuhia pote 800 na me ni e kan ye 800 na de mame 8 million eska de mame de me che say mommy o de Francis me pacho yes uko Roma do what Romans do say me ba wadwuma mu a me di tete ma me pacho sika amount san ena na wuhia de aye adwuma no
because sabre ya ye ka say wono no na warrior is on the line ti me pa cho sika say na sabre no na wo hia e de aye adwuma say na wo da ho ya na wo pe bi afi ne ho asoso Mommy, scanning nyina means me dey 8,000 and also dey 8,000. Nti scanning nyina eh 160 million and eska we dey start we dey adwuma. okay na ya dan na afi de obefra wo a onfa or send a message umfi no because only nipa na agreement nti e wasese bibi ni kura no o mani hu Mommy, e ba sa no eno na ama ono so aye peeved no sense o feel say mommy enye sa na asem ni sitie asem ni say me e koso am ye adwuma no me koso am ye adwuma no e be wi ame me mana ya we say ya be wi ame o ma me ya we da be after say me ko hwehwe no bush one week na me sign ba machi na ya me ncha de ono nkasa ne nua e frame number be sam say hwan ne na me bisa me ko hu say ne nua a me tu ne nkra no obi wo ka kire me da be wo ni obi ye adwuma na say ye wia first time second time one mama ye one friend kan tell me wo ni mi fie one fo kamba after 1 year time na wo be ka kire me say ye wia who believe this kind of boost story wo to na wo ka kire me wo ka kire me da be o ka kire me da ma me bisa no o ka kire me da be mommy scanner casting the interest scanner casting also o ka kire me da be wo bisa question mommy we nyina dey Mini scanner and me ba cho yi sika ne mame mommy 4 years ni me jimi sika ene me ba ya friend wo dada adema asem ni si ya kasa e na no ya kasa e wutu she da na no enti sa wo si se de wo ni hwe na abo aho na wo ba ya me pa cho first scanner mommy me nka se me we sika wa hanom na ne me nka asem ne fa ye ntu ye ni ehunu kwan be fa so enti so feel sa wo di sika no aba de onu aba ma wo de ma ye sesi ani akan na ye de ahye ababa wa nsam na fe case close aban say ya yenu ni ha enti me pa chaw bomodia me ye me LPM ba ko bomodia na yi sika no na kan mai se wonyi so dia ene na onua e wo se ekoso di nkomo Oliver Syria Mix na make for dia ma wo Kema line company limited na di Oliver Syria Mix no aba eno ti so bomodia na pebi na edimiri wo ma si kire bibia wo mtu wo dia wan fa si se no mire kefra ngumu a we di bo wanum tom Oliver Tom Brown, Oliver Wayne Miss, Oliver Mellet Miss, Oliver Special Miss, and Oliver Miss. Bomodia, Nekoto Binia, you know what I yes, no. And ya asam ketu akra, and until Bomodia and Quajodia, says ye be a poku trading, and I face to China Mall, I a bio, and into Konokotu, now also for Kogu supermarket and national provision store no emotisa, for 0507 169417 0507 169417 and 0243 519495 0243 519495 Oliver obedi the BM and it was say Oliver asks for more. Francis Metro. mommy me si me niske bia o me Na say wuni sika na ma yen ka asam yen hu ba bia ya de Akoma FM. And what's in the house so me how na say me jimi sika me how na say me jimi sika Francis me jimi sika wo ba ye din kan we din komo afon so aka ne how nyina akire wo enti nka wo ba yi a wosusu se wo mpa wo ho asam no na nka sika ne kura wo ba ase ho ma ne sika no ni yo ye de na ade ama no obi anu ni asam ba wo sika ne ni ha wo fa ama wo so a chinchina hwan e se yenya odai mommy say the American no enye say yenya odai the American say me nka say e bufosum na American say me nka bufoso se wo dey so you ready na ba ye unti enye ne no the story ne ba na na bra enye ne no the story ne ba ya che ya 1 month ya from fuka ba has several times mommy mo friend me ha me enye 2 weeks ni debe last week mo friend me last 2 weeks mo friend me and anka me say we ban last week na mama ya story not 1st July ene da be Marco se wose ye ntwa so a eno na wo ka kire no no ni ntwa so se ye ntwa so dia wo pese wo kire ye ya hwefo ye tiefo se ye ntwa so a ade me ba ni me pa to ma sika ni nie mu kenkan na mu gem fa ma no na nye sa dia na wo hwiri ni pa akoma na wo sie ni pa akoma wo sika no ono a le ba me nchen na me ne na to nse adidi na me dia ma no enti na enna nyina hyehyɛ mu bia na na ti atum duam
na muti asumdiem oh enti dia na kofa we nyina ba oh eye wo sa dia no enti wo ba ye no kekansem bia ebema na kuma ahwefuo etiefuo na aka se wo de me de yentwa so se yentwa so dia ene me yenhunu de wo ye ni sesi e ma yenhunu ni sesi e na de wo keka kire ye die dabi yenti asie sesi e ene hya asie na keka oh ene oba pa ma ya wo bone mi yesei ene fa cha me na wo asembe na wo kan wo ma mi di ni mpaboro etu na so afiri ho na wo wie na wo so wo mboa wo emprachi ya jaye na memua wo se da keka sansensem we ya kire me na wo do se ku na bi ka foforo papa ka foforo na we da yanti ase ka foforo na yanti ase enya sa ya de bedu sesi e ya be fro police fo sesi e ka foforo kire ye juni bibi ho na keka kire ye sesi e me ka sa ba me ni be na ni be na me ma police achi ahwehwa brante me so obeji sika no koye sehu tisi ama me bra ne me sisters o mo sere wo fie ho na ma ko we kwa wadada ye ya asem ketua na ada wadada ye ya asem ketua sika no ehu kwa bus ma me hu a me be ti won ka me no start kasa anka to na mo pobre fie ho na be ka bibi na ebusiafo no kura mo hu say you are serious and I say we show some kind of consent say sika na yura de bia wo tina phone say na metia ni tie sika fa me sika ma me Francis Mama. me pacho ye ni komo say obu ato ye Francis bro wani ne ka foforo kire ye enti say sika no say na wo de ama no Facho skana mesane no ase osi enye sa. mem ka wo de nya se me say ka wo de na me so me calculate me sika ben na nya Sika mesane bia no mesane fa MTN. Me sim so na mesane edema no. Me mfesike bia ansane o be fufuro. okay Ma no mesane sike bia mesane fa me amesim no so. okay Ba ko se sim na yira. Ba se obitima abo me a ebitimi afre say ebitimi afre MTN office no afre sika do a na ye a but na wo de sika no ma wo bie no on tro say bi anipa no meje no 8,000 enu nti no mama ne 1,000 aka 7,000 mama ne 1,000 aka 6,000 enu no wa ansese me ba che mama anye enti say no the 8,000 no wunim total amount a watua de afi mu ama no ene balance yaka scan de say de me check here no man trying to hold here ba me check here no anka ebeka 28 chia ba 28 ba me me frame me no asama ma me ka chem so say aka 38 sana ma me frame me ka chem so no say aka 38 ma yensisi Marco yensisi say before say wo be yira na me ntin nka na me hu ne biom no me den ka ji 500 mienu which is 1,000 Ghana na wo yira wie ya me be hu na akire no 2020 no what the 1 year it 1,500 what is saying 1 year the whole of 2020 what you are 500 cedis 3 times or send 500 cedis just 3 months and sana me sat nka na adwuma ne nyo ye kwa ye say yo say ne say yo nti what you 500 cedis nti ending of 2020 December na me say hey Francis what me ahwenya me nim this 1 year it years 8,000 what the what you 1,500 in a whole year nti sika no what you na say 10 years for na won't you sika na wie ya yes sir so what kaya say me ka kire no pa me friend be san say nti wo the whole year it 1,500 out of 8,000 Francis when we say no so ntika ho na wontimi en calculate no say sika say na me de ama mama edwuma na me ye no akwai say edwuma na asai edwuma ne say nyina so me mane ya we say edwuma na asai ye because edwuma na say na me wo me ba nti edwuma ne say ye no say ya na wo friend ne ka kire no ana say go off crack ko me say onu a eduedue mu abibi mu abehunu ma so je won eduedue ma me hu no ba bia o me kwa me hu no Akoma obwa me din kra ne ma ne nua no 13 no na ne nua no ka kire na ansa no wo frɛ me kwa hwehwɛ na ma hu no na ne nua no frɛ me 13 ne nua no so won kan kire no etire kra mpo ansa no wo frɛ me okay Francis ma say sika ne ya na scan me go so ametua but for now no say me ka say me wo ska ho bok me di mama sister na je say
me dada no Marco omu tisi ane unnim nyo one mama ye 150 cedis me ba ha kwa ye na ne mama sending 150 cedis ena last week omu sa tia 150 na mu ye sika ne sa me dia bokwa no dia ye bibi adai sika wode ma we of the scanning bank na ma wo one catch us what the scanning kwa ye 150 ada sika ne ye 800 cedis na me di mama ana 800 but pacho one catch of the sika no e kwa ye ekosu adwuma wo hia wo foforo no one kan okay say we be say so penny wa wode ma no watumi akeka bom dia kwa ye adwuma ma eyini ni say scan na enye se nka ye wiame a nka me ngini saka we nyina ye wia no kwa boa ye wia no bia me ba ma me kasa niti o anka we nyina emma because of ye wiame ena ma we nyina baaye pa ni nyina emu no me nka se edwuma no eye sika me va se profit ni banka ye nyina na ye chiwo anka ye wiame anka metima aka so ye wiame ti sini fa me nka sa me nka se onu dia so no me hobby the America it's like say me fan say bia me no profit me ba me no na chante ye wiante me no nche profit me no na chepe eno ko de wuntime profit na ba me no na chepe enti no ye wia wonti ye nche enti ye ne da minti aka na ma sika na mi chia enye say bia makase ye wiante last time cry dey trust wo kra wo di sika ni bi Sunday no a one fa bia Sunday ni bi ekopim so ba na da be January me ma be na dey say me na me ma this year we send 700 cedis we send 500 cedis and we send 200 wa no mo twempra no o ye obone bi ma onya me bone bia enti de wodi ye ne wo a wo hwe nyame no ma efe mama enye say me sika ho na me di gin abro enye say me sika na bi wo ho ana say edwuma na ye emra me yentem titi e kura na ahwe ni yentem kura no metimi emba ne sika nti enti na ebia me fa na say bia bibi esi ana say o mama sika say emfanye edwuma aha o sika say emfanye edwuma me san ye de me di na abro because me ni tie no problem ye ni ho ka problem on ka me ngidi say kura say obeka say me ni mfe sika nye de embo munye edwuma problem ye ni yentem ma enu no de enye enu nti na ye wa ha no mpacho enu no me mame na ampene se me ni na Akoma FM wo fa anka ho na monko gine sika Francis wo mame se wo mpene so ma anwa no ba eduru ba bi no wo hia sika ade aso de so akoye adwuma de wo mame pene so se ko the same lady ho na kwa sika so de so koye adwuma mama ono me eyi na America no se asem America no se it's like asem bitwin na bia muntima asem na America no ni se me ba me ka chen so adwuma ameye ani o ono ani adwuma ameye enti se obeye bia obetima aye den afisika ba na nyina ya bom aye den aye sa na me kan yo yes sa na me ka kire no e na o se okay o pese okosu adwuma na we sika kakra bi wo ho no se o de beka ma ya mfaso no ba na nyina ya den ache some yes ka won banka nko ma nko kasa nche because we so oba no odo adwuma na be ye no bibi ti na mo antumi anta me ba oba no do bibi nti e na mo antumi anta na nti wonim ni weakness Francis na wonim ababa wan ni weakness odo the whole thing is the whole thing is ade say Francis ama ye nyina ye nyante ase ne say on say woni oba atwen pena kakra na mabọ bra kakra komonim e na akodu ba bia o pese we introduce e wo adwuma bi ma ko se wo ye adwuma bi na pese wo di obi wure mu a se wo ye nokofo pa na pese wo ni di yi a risk e wo adwuma mi ya se wo kire ni paprom na o mani hunu loss se betimi abam na ohun se misika me de koshim no e betimi abasa be hye anasa me nsa beka so o te no ho ase no o gitum se e hye am ye okay me nsa kan so am ye okay no de be hye ma and we different from the okay no eye nyansa kwa bia asa bombu se no me fanya adwuma ba adwuma no koso no to me peka kra bi de ai de e de ama bibisa no ni ye wan san chirem ama sister ye hu ni ho ano ana makase wo adwuma no pese me ye prophet ba ye nche enti di na wo de sene ndi asa ma du sika na kakra ba me nsema me de ma no enti ade a Francis so obo aye ne se mayenti once se ade no me ne ko agreement asensa ma ti ase se wo di onfa sika me hye badwuma me yem na bo so prophet ba me mani bi anasa me bo ne bosia mayenti once na kwan me fa so sika because 1 year and ya chire na wo di to obi 80 million wo dey just imagine also so se wo japade se wo ka
ajare ntine bia unton ka na o fan settle o kasa o pese o kasa ma sa ohun mo bo asa se woni bi ba ma ko ye ni pantana sa wo ajapade ma ko nti se abanka ba bu se atika wa bu so fon ko pe wo se ama mebelu ba mo ya take girl yi se asa onye serious nti so mo ngoro ho enti dia Francis wo ye no pass and papa bi ka tell en wa ha no nti na nya sem papa bi anka nkyere en dia anya de se ya be mo fi ha ko wo na no ya fra wo te wo se me hwese menya lorry fed ya ba just one person who hear me mama you say wow mo ba to the nonsense degree but what do you work here adwuma ma ko wo japade a obetimi dia statistics ya ma do but you see me work ah uni japade bia bi me work ah uni ka here adwuma ma galamsey boot ene ye ade a me wo se o ka se me wo na galamsey boot enye adwuma ma mommy ena o se enje adwuma no bro ena me say na galamsey boot o to wa ne boy sen anka me obi a beton ka meton Why a truffle mama? no but the whole issue is for me si bia na the boy buy who ti say na what you na bono so wa ka kire oh mama you need pant na wiase was akwa so say get off me ma ayi ade no wo so bia me you need pant na mo brasa ye wo ya so say wo say as wo busa kwa no be so be you ano o be so say okay akabia wo se me de no wo de ye ntwaso na me tua ye ba you need pant na sa what did you pesika so many years na say ebia ahocha kwa ba e say ka chen say wo de ye ntwaso na ye ntwaso na fa sin ba so so nya Francis pass and public kire na wo can be kire Listen, so I say and just beginning of this year na the na ko do so mo start adwuma no before say you know ebe no me ka de bia wo kwa wo si adwuma no nye de bia wo kwa wo si machine na say machine na be ye adwuma ma wo de atia meka machine ntumi nye adwuma na ton machine na fa me sika ma me was me nton Francis na kura ya sorry so sika no wan fa ma ko wa ya to da ben ya hwe sika na ni ma Abacho. Me ko mame ho no, me ko mame ho no. Ya ti o me pacho. Me san pacho me ko me mame ho. Nyame adoma. Ya wada. Me ko du ho a me bisi bia no me forso se. Metimi diskana eden. Aba me ntimi nka se bia metimi anya ne nyina bok. E bia me ko mame ho a me nya bok ne nyina aba. Ba me forso a se enimanimu ya metimi eden. E ye fim. Okay. Ya sha ya wadan ti ya sha kopem na juada so ya sha kosi na juada so but ye wi a ya pepes ya no maame no amom so bekasa Pacho mate. okay ya me sha papa ma ko bisa no sika na akasen me menim se dabi akata 3800 one calculate me mpesisie me ba se me beji interest ofa me the interest beka ho I want me ntua sika no enko na want me ntua o di akwa me the interest beka ho me sisi no me pen sika me pem ne me branya na me pe aka 3800 me ma ne beti 1000 Ghana en free so me brand na me nya sika no me ma ne beti na be keka sansem no aka 28 aka 3800 yen kama ntia se nya adwuma sana osole free hako Francis Mama. what's it 3800 you 2800 Pacho mate. what in say obechi 3800 Esi ameni hweka nti de metima ka nyina smart. woni hweka se misisi wo me de misisi me sika na me je me feel say misisi me waje atum 3800 obetua oba pa ankra was say I don't trust this guy obetua aye Abigail what ya oba pa ankra say arrest him don't let him go he has a calm voice but bad the trust so no and nti ye behwe na se de tie bia sika no de otwene ni betre kra ya pa obetua nti ma mega for montrase na ene ye wo topic bia ye bekasa ede afa ho ene ya afofida ne de ye the story back near the topic be atoa so ne ya discuss every holiday ye be this adwuma ene de ede board ene say ede na e was say oba anasa bema ehwe ansana wade ne ho akowura awade no bia woni bema na etwempra bema yi woni oba na etwempra ede na wasa wohwe wo so oba wei e wasa meware no enti eno no any topic say aware mu nsam no a da bia no na eba empretwe mu nsam da bia no na eba eno nti ene de beka safa ho no eno no na shane so say man so ba clinic wono na afra we man so ade oh ene heba clinic papa ye wono nti hama ase
wakasa mpunu wakasa nhye so a ehye eno to yo ba na sa be ma na unya wo ni bia wo no ema anapo nwedue ya bia stroke bia kwa to them diabetes anasa fibroid prostate them ye de o hwe de rubber bottle them mu hepatitis anasa kidney problem dia bramanso ba kreneke na ye betutu ya bia na se deku dia ma branches no du emienu ya headquarters ewo Fadama Bomday Washington Bay and Cry ye free screening ewo ye Kumase maso ba kreneke ya branch for kra baby wa ha anraga ye ni Asconi Road no Asconi Road no a ye ni Mekon warehouse na hwe ni mu 0503 528011 0503 528011 and 0549 648362 0549 maso ba kreneke na wasi just wu ama 3P adoma da so 3P garlic mixture ye make am for the amba wo bibia da menye twinyi ado o nkokora mere wa maba wa na fembranti ya mesramo buntu mu 3P so na mono na garlic de no kwasam obi an say ye pa e de ma enipa wan kasa ni pedua no 100% garlic extract and a natural plant juice ni akabom bia ye sa edro we no yan fancy ja so e natural ABC immune system no enu ti ma yade many pedua ni mo high blood pressure say no etumi no wuko feature what ye fetuko mu how and a high sugar level when I won sa ye na ye tititi wose na se acheme wan hwe ye stroke edi no bagin why ka se do pase e benefits ni bi ma ye stroke asthma na popra say wodu so what yaw what I so tentam wafu na blotu aye do kase pa chenda say stress we ya 3P garlic mixture ni bi Daniel ba Mr. ba Colina ke ba Apidan de Angelos Piwak ye no mo say Piwak natural and the 3P garlic mixture ba 0248 928824 0248 928824 na 0201 000021 0201 000021 3P garlic mixture na mezawa da sawu kwato ahwese egu glass bottle mu na echiano no yakoko na fe ya de garlic boyi ato ho for 2000 bookshop and stationery ye wo books papa math science English social studies ni nyina no ye wo bi acheche for awufo no school mu penifo school for nursery kindergarten lower primary class 1 to 3 upper primary class 4 to 6 junior high senior high nursing training colleges no enwumesuan wa kade be na wo hwehwe free foko ya wunya bi person sticker pad drawing materials calculators marker box envelopes rulers mathematical set ni na no ebi ho ya wo exercise book ni notebook bible versions ni na bi ho frekumasi ko4 ko5 ko6 ko on plain building mo fra 0544 000015 0544 000016 0544 000018 21st clinic and you can for the amawo ya dia friend is yet Canadian dan so ya no bonne pa no me say what that jifru sisi ususimo na gia fa wonamro mu akwakwese form ya na wo mu ye expert was yet ka ya dia ne sa 21st health clinic na ya dia be na ha wo fi uchi so because na say ya dia tete wo so ya doctor for e wo ho lab scan massage ya wo machine e be treat ni pedua ni ye pa dia ma ye wi a na ye de abibidra wo no 21st canteen so the sawa na sane so sane pepepe na bono aye ready your branches ni edu and kind of market we do then we say a show overseas ultra radio sunyani tachima go so session and also oba wo benya be friend 0540311311 0540311311 time herbal center yen any time herbal mixture aba malaria drop patata shigu fenu ya kesa wonu ya malaria hiraba sana tu free ni pedua mu ko na malaria chiwa untumi ni di no ye bo time herbal mixture bema weni mi na free ho afi wo wi ahwata KNG herbal capsules ne bi na no bisi immune system ni ye KNG herbal wo broma bi jana osaton sum na kwa jansen ko le na keba Daniel ba Mr. ba PFA have made ozone chemist Apidan chemical herbal show BMO ubenya time herbal mixture ne KNG herbal capsules ne bi from 0244 417 669 0244 417 so enya hu sesi bia ne hu sesi o eni ti yesesi hu ye pa won tuma no anapokra se wo African we no de wo de ko we de no engagement no kwa sorry no office no me ze wa party no
mano enye ntuma e free ATF fabrics so no kwasem wanu ntuma no ye cotton 100% aye quality ankasa enunti pedie ye wo ABC which was ATL Kill Spice Daviva Treasure fabrics nina so ebi eho enunti no bomodia na bra na ebia na a school and sorry no organizations associations no na so what anniversary cloth corporate cloth and a uniforms no mama modiana ye be customize bi e dia mamo follow ya www.atlfabrics.com ube hunu ya 40 Kwame Nkrumah Avenue Odobraka Nkran GA-105-1217 hwehwe ya e wo frame 0244334406 0244334406 and 0544268974 say your branch back ya ba ahwojo aha tinga junction wa and ATL ya branch back ba nti eni emedi dwa ho online ya dwa atlfabrics.com eni eni dwa online bibi akokama ATL was bringing fabrics to life na Power Life and Spiritual Center so yani ya di P Life Bitters no aba wonam ya frukromu ya de ya ulcer diarrhea hypertension namu say ya de hepatitis B into shewa anapokrasa intobro sickle cell na stroke wo kidney no sa na pesa function ye adwuma wo ya P Life Bitters no be wo kumase ana wo your mind Ghana anapokra outside for 0546 149747 0546 149746 humu how be answer Fabra Power Life Spiritual Herbal Center ya wo odoko tipa and cry Tick TV dino emuan ye wo Dr. Drizzy Highways Edwanda Branda Ukianda and the theater be free 8:30 a.m. and it was 3 p.m. no and a consultation from Mafe and was 0244099603 0244099603 na ketani ataku and also ye de ama mema ye nei wo mema ye mu no ayemre oku chese Akoma FM wotimi se bema no kra ensore ne se wada ejanim wo ya tabia takum ne bi na watumi anonom na ama bema oso agina wona so abo adwuma de awura ne afro miwia eye miwura tabia zanika no so enie wo ba no bi na ntumi mu apa ema wakoso akuma no anya katwom enye kete na hwanche sa mantin ba find something no ne watumi e de agiare tabia takum tabia zanika tabia ba mesha ubenya bi ofumos ne ba so biemo fra 0243 686861 0243 686861 and 0245 799 206 0245 799 206 ye twa ye ho aba na ye koje nkrato ye ba ya bedwafo e de aka ebetos Amanfree Maria Dra ye ko ye wo mu die num na afi wodi ni chemu amaye Jane ye mo ha Mejo Maa Akos boko de Epachwana awie ya to wasem ne da bone to fa ne nua be man so nkasa na okay ewia de enye bone be se boso mene na mede masem bedam na asem no nyina ne se abrante bi a mene ne etina ejaye ena esan ehia ewo baby ena mede skama no sanka wo ye adwuma nanka yeni no di no kre for the first year agreement letter no ye bo agreement letter ne say in 2 years time no be sign the musical abrami in the first year no or the no kre second year no ye re second year afi no yira me hwehwe na me hu no to say ye re 2021 ending of 2019 na me did etin nka me hu no ti ojis ka me fan say 4 years na me hu na nim da sanye say akoma mu nsem mother woman ti anka oti hanka wo begis ka no ko 4 years na me hu na nim da na me de be dan mo a wo yes obeba ene na afi de waba bedro na onkasa ye mu no usi wuhia no na mu deti me pacho enti wuhia no na maniska me pacho wuhia no na aka chense Francis me mi ni uja ya no krachi makonye sko enti gibi me pacho dabi sana netie me fan say ko share ogam say site no a different village and I'm so different village and oboase enti Tuesday bia na oboase market enti menene ebe share ho me fan so oba market na me so me buy na ye be share ho no na ye nim say ye be share ampo enti profit man ye be share enti every Tuesday bia na say market day bia say oba ofre me eba me say exchange contacts enti oba na say me ma ya ofre na bia me ma na say me friend na waso ma enti the man na me yes so that be
was send me be esua adwuma because school moment me ento aso nti me fan say me ni be share na relationship send bia nim biom ye be yet say niafo anasa anafo nti me ni timi di nkomo kwa akire pa nti me ka kire ne say me pese me sign me chiba e be sua adwuma and oh yes okay eye na ya adwempa na se be ya adwuma say na meye wo ye baya okobushi okoto gold no de abakuma ba beto enti sika wo mpa na ekoyie nso nti se be ya me se me woska bia me mfa mmoa no me mfa nka wo sika no wo say wo so wo 8000 enti me so me obi a me mfa nka ho na sika no emmoa no na wo mfa nya adwuma no at the end of every 2 weeks bia e na oba kwan so na say 1 month oba mfa so be sika no so no na ya che na je se capital na me de man no eno no da ho a on fa me mfa me nsa enye de enka enti agreement ni wu ana say me bia me hia me sika no na wadi me capital abreme enti me ka chen so okay mate ti me din kan buy na me to nkra say okay ende womra na menya 8000 enti womra no ombeje no oba no omo obi eni na chi embenya ne witness na me so me busuafo wa ha ombenya me witness oba wadi ni uncle no offer edi na chi buy eni ne ebeye enti ye bo agreement letter eto sika no say in 2 years time which is obeji sika 2018 enti me fan say 2020 ena was say what this can was signed me capital ebreme enti first year no 20 obeji sika 20 January enti odi no cry from January na till say ye di bronya December ye ra 2019 na etwetwesi ewo mo a no wa mane me friend na was say adwuma nko yi o say ni say story sa afa ye cha afa me free me fan say me ye kono de na me ntin nka kra bio me friend na enko me text me messages a no reply afa de na me ntin nka kra bio wani de waka ye hwe ebra wo hia no no ka cha wo say god wadwuma ene ode no akɔhye mu ntin boa no na onkonko ye no wo krata no mutintim yim mu no mo di hye mu say bia prophet no ebeba no say no ode be ma wo ebia amakura no a menya prophet kura no metumi ama wo say na menya prophet in so pa ne do so metumi ama say wona ne yasan hyehyɛ ya nya hyehyɛ ne eti say ebia enye fix woko bush ho a ebia obetumi atade me fan say this week okɔhye bush ho na say nyame na adom a obetumi atade be 5000 nti woto 5000 na sa 5000 no gold no omo be market a no price net me drop it me rising so nti say drop a me ni no ho no mo drop ya no wa from Jane price na drop yo say na me de ba say na me de ko bush na say dodo say gold na dodo say na me toye me be ton yen so no say ene ba no profit say ene ba so nti wo de say no de amane me na fix bia na so okay ye hwe okwa wini nachi oba wini nachi enti no ebe ye den na wo hunu say asem a wo ka me kwa ye manya say ye no odi no kure oh me de no man fa san shema agreement fi say na agreement ne say me mfa me san ka me capital na me de amano no kakra wa bi abeba so no de be man ne ame so me de be check me how far I say this then when we say mpodi o de ma no na ebia odi no kura mpa me kwa ya to 5000 na me nyeska 5000 ebe so then when we say ya no kura say 5000 onya ye ana wonya bro 5000 and wo ma wo fa so well enu de na mani ni echi okay na mpa ya me bon so ko bia benya kakra na at the end of the week no benya bia man me na me so me dia aye ya de adan me ho okay nti bra wo se nanu a wodi no kura no sika wo de ma wo as a prophet na ben say enu de me to me check ache 2019 2018 eno odi no kura for the whole year 2018 dia enkanchesa enu de wo de mane a o mane memo 500 da enu no profit no enu obehuwa ni mo no profit no sure o mane me emo 500 da enti na o de ba na me check say bia this week o mane me say the following week o mane me say Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eso a eno waso egu a wutie same ka say ye bia na wo haw wo amane wo problem bi na afei wo pese wo de bedan Akoma mu nsam dwumadie a
Bomodia baby a wobiano say ya humu obi na bo beye wompra na wukuru bi ene wa di mojafra ama say edu wunya ne nyina no oba ye betumi aboa wo be ma no otetew oba no ane ne tie no kwasem oba no etete wiye papa bomodia na efa sem no ebeda akoma musima bedwafo ne ebedidi mu afifi mu a na fe baby a woni pakro no wobia no yatwe no de aba ye waskwa ye ne mo no na ehwe animu askwa ye ne mo na ehwe animu nti uba na from kwani a wo friend 0246 824549 0246 824549 0246 903987 0246 903987 and number so any bomodia na efre ebia no from kai why na kwan wo fra ye ba kire ne bom no ye wo askra ye ne mo no na hwe ne mu free btp empatapa oba de owo bia no ye betie na fe ye de ho dwuma de ama pastor Julius mo akraba me je so na kria akraba ye na yo papa ye hwe ma ye nsa se o ye ni abai ene Francis o ya na fe ye discussion no atwaso okay ye ni abai Janet and Francis na me da se me man kramofo nyina happy ede ada na afi fogo nso odno kwada so ne nkran nyame chew mako ade ba kwa sese medi ho ya organ ha pa ya sisi ase Ghana ha obi anya opportunity bi opeso de sisi ne yonko titiri ne mema no de bia na meka nyoma bebre ho ama man kanye bone se ebia yese ba eboa bema ewusika semu efa ne se nka ware kura ba koboa bema no waware no sa nyoma no nyoma bebre ho nka mema ema timi ye boa mema nkanye bone but say mema ni yusu sa ade no this kan na ye kan se nka afi ade ye nka enye bema asede so bema fo bakata na ema no ya mana ye o masede nti mema na ejaye no sabe sa sika ma no nso nkanye bone so mema no ya mana ye bone no ema nso nyae mama he so Francis case ya no kure ni efi bra ye fi frɛ no ene enei owo no nkomodi na wo di nkomo na akwa kosise asa wo mobo asa wo adwempa ma Janet asa wo nyanko obeye na nso the there is not there mama ko so wo Francis adweti pa oboa do ka bi no no kura awu mu hwa wo di obi ka emfiedu se nie emfiedu se ni na wo di ababa eka sa wo dwen ne ho se de wo pesa wo tire ya mama nka de ewunya no se enka bosia kwanke enkobo bosia ye body twema nso nti se wo dwen ne ho se de wo keka ho nsam ya enka ye tim ko bosia de Janet we de wo papa if se bra me here sika nya wo bi anka ma nya bi bia bia nti de wo ye die sa wo so ho achi wo sa mema ho nche nkosi sa baba nti ne wo de bosia kwa mepa de ama wo ntimi anya we ama Janet ni mu na atresiw abepewa o ti se o threaten wo bra wo se wo fa ansa na wo te se mu acha wanka sa wo approach no wo approach na ne 1.5 o china 50 cities ono so mo o this kind of man no na o de ma 1.5 ni 50 cities ka wetin da prayer adwuma na ade I before ya adwum poni we yetirim sa ye na fo ma na adwum poni we yetirim sa na ade me di ya o se o ma me na owom bi anka ma me na se ko odwene se ma me ababa nke ye me ba no na nko bi abrante ye ne se ya ka me ye den ma me ase onim ho ma ate kra ade me di ma me ho ya no anka wonim se nka Janet nko ye me ba nka me ye den enti se me ba no kwa ka ba ene galamse na me di ni sika bi wakoka ka dia ba ene me mo ne ntua ma me so yi nani no so 500 Ghana 200 Ghana ana 80 million mo ya shi sika dia ma ba ya no ma ko ye nka ma na nwa se Francis say o adwempa ye ni problem onko no one no ma me nko kom mum no nko pesika famra baba we baby akwaku bia 2018 till 2021 yesre no omo me tua kan na bibia emfa na sem enko na asomdwemra mama me da ase Miss Winda se papa zet natural mineral water no na se ye no mu eye kama se zet natural mineral water baby ye no kra ewo eye clean papa eno ti bomodi a ene e wo ye engagement wedding bibia ponto bia na we hia nsuo e de asabu ahoho dia ma nsuo no enye zet natural mineral water se wonam na awia botimi sampa uti wa papa ehome enfifre na ati we mu nyina hwe we ye nsuo dia kwanchi utasia ma no enye zet natural mineral water bibini black man company limited na wonom aye ediaba eye commenti na a food
and Drugs Authority for the one setting was say Dimaya and Winti Bomadia Z natural mineral water baby no for 0244 620294 0244 62 0294 and 020 8183 020 8183 Nanabia Marco na your friend is Francis another year case or no be one. The obey no we answer why we are not be we answer why. No dey no. So about the one money about. The insure from the man or and go family na. I'm putting dear. No man price out them obodi na say. I'm putting. Na say me chibi. Nza na wo ware. Yes. We dey waja tu. Me magia tu. I'm putting so the head. Nyame anim ni. Na mpratwe nya de. Asema ade be. Mpratwe nya de. Obi atumi kwa atwa mountains insane na bewura asode. Oh. No sa ba. I know dey nya mpratwe nkuna dwama monko. Na dey na okay ah. Na dey na okay. Wa se me Me dey ache. na nya da wati acha na nya da nka. Ya no oba no atan oba na chu. Te ba re sa na. Wa jime nya dia. Ana gwa o go yi nsem wa. Nsem be yebu. Ensem na se anka me pa ba bi di ato. And I was a prababa betum. Ti wo be say wo jitum say bia no mo because wo ya victim yes ah. Yo. Da be project ku na jama mo ko. No say one na mo jama ni bi da. Ehon no enyi question pratwe na anyere ya. Kan ye ho. Jama mo eni pratwe. Na ye den na jama mo ne pratwe ye different. Ase bi mo ti twem kana so na nani. Ma ko ma men kan na de. Ma. Ase ho ya akere wo. Na mo je je men. Ase ho ya akere wo. Ma ko Wilina ojinani mu na okeka nsem bi. Say Francis say ye so waka nsem bi a anka enenka enya papa anka Jane anka enya papa ne ho kon. Na me say o da bi ye de mere ni nyina ma o ko de mere ni nyina ama wo. Onka. Say dia wo pese wo ka bi aka. Wili dia wo pese wo say wuram say wo beka bi ano. Bra beka. Francis dia wo pese wo wuram no nsem na wo ka ya no. Brabe uram naka. Ebresa ni afama. Enti bresa yi. Jey abeka bibie wo mu bia. Enti wo de ne sai, se me mpese megu jey ani mu ase. Da bi o. Enya ani mkwase emre na aduro ne de. Eye nokre na ye de to ho se de da. Na ya mfa nto ho a ebefira ye de ato. Enti eno de enya ani mkwase ene Francis se wanka de a. Na ne wankasa no wasi ugina ye se kwase ebuo. Ana me pese me buje every say me kwa kwotwa me be ama e wo wanzam ho na me enye ntwa me nika de eka ho ye den me sopo eka ho ye den Akoma FM. aye den na me sopo eka ho me ne wo na twempena ye wie ye ya beda ne namfofo ana wo de betu mani mu pesika aye adwuma ana me si oh me pese me sua adwuma na mmom me wo sika sei da ho ma me mfa nka ho ne nyina ye nya adwuma anka kasa ben na sese Francis oka Amba Akoma yesay. Amba Yakoma yesay. Utu mi fra wo ba 10 minutes. We ayisu na ka wase me pe oba ma meto me boase. Me nya mre kakra. Me pe sika kakra to mbotom. Na mato me boase one day no. Me pe ka kakra bi ana me de me mfa wo ba no. Enko ba bi na me fa ne nko tenase. Na me ma ne nchele a. Wi a mata ma ade me de ma ade. O ya adwene na ye ne sa. Eti kan samuda Ma kodo betna ye wo se me de ya munchaso aya temdidi yakura me won sem bebreka munchaso nko ba bia no gina wo mfa ne mra no mekai ana me kai Ismail mane mrai munchaso kura ya temdidi ye se woni wo bi ka asem na wo ka chan se eye chaso na wo kan ya temdidi ye oh da bi mako me sro wampa me call up for Jiska no. That time now wo 8 million na. Who said who offer? Di wachi etutu ntuma aka ho. Di akwoje ifie. Akwaji 8 million na sa be kan wa ye waduma ye dan. Mo hia akọ ade wo offer etutu ntuma aka ho. Wo se sika ne bia. Wo koye dan wo obi fie.
Akaifa ya nkakra eti nkane ka asem we bema gye na kuma ato ne yam de bema ne nkranhye de beka sema akomesira mu mpaje ya chewo ma me na ma ye bone na wo de ni nyina wa ka bibia wo bia osi mu ntwa so ne kasa me ka asema megu na ni mu ase ane wo kwale ba wo begu na ni mu ase wakum nipa anane ne tie no wo ya odan ma ko busa so ye dan Francis and na wo ba no wa ma ne hunu enne wo ma me besa de bia ba ye yansa ne amwakọ police fo gina fombo ya ma wo nkọ ne anfo wanu meyi enka sa ama ye na wo ntole anko eno de yampene sa eti ma akọ ya beji bia ma no na ansa na ompre ono na pe na Alaska Star Enterprise na make for no me dia na so original wallpapers no ubenya bi wa Alaska Star Enterprise eno ntututu me kama na moto na kwa na kwaji bi ento bi e won kwanchan die enche obonse ahoa no na fe wo to nwum bi enkubi so brego mebremago sika na ahye ne se wada wo ya original wallpapers dia na eye Alaska Star Enterprise eni enim wo no hotel restaurant wa so the back in ho president office on the King Palace ayu ahimfie wo ministry DC office schools recreational centers pub and TV and FM stations na wo ho for Alaska Star Enterprise original wallpapers ni bi na ye fam ho e design colors no ejire misio to apetampe Mrs. Alnoche Plaza ye be Prudential Plaza won adum wholesale ye betro ma ba ko so na wo to be ye ma for 0554114878 0554114878 na wo so ekwajo dia kwandem kamiyada the tennis my yeah we say inwa no kamfo na happy Edo Ada happy Edo Ada and they will be sending me binam ka so say Eda na me say na me Eda na wo she no me mani abre me de Eda okay Eda na me Eda se fair program love to be oh yes Eda me so Eda no try me short so yeah Eda na me say that was so yeah there pa I'm so where down my boy, so I'm so yeah, when you bring my ye, ratty, Mugazi, and son and craves or finance, I know what you was war and cremo for you know, ye. I do mean so. The me wish one Ido Ada Ada Ido Ada, yeah. Then I go cozy. I want your brother. Grammy. Say I'm here, Ibrahim. The Concremum fee 9. No Fali. I'm saying my bush and 50-50. Once a do say I'm to your man. La la idela Sedwala La idela Mahamadou Rasulillah La la idela Sedwala La idela Muhammadun Rasulullah La 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 idela Sedwala La idela Muhammadun Rasulullah Sedwala ila ila la 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 Muhammadun Rasulullah La la idela Sedwala La idela Muhammadun Rasulullah La Sedwala La ilaha Muhammadur Rasulullah 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 Ami. Shake. Ni mama ya chacha mo pa na fi kremofo panyem papa shaributu chief imam papa
nyankwada na de bia mekam se wa bra boy fe kwa Mama kai Adams yani Adams IT ewo ya ye chia no pa Adams ende o mu den kremofo nyina mo wa santima mu Ghana ma wiase nyina akoma mu nsem eni host ye ma na akosa de kosa papa bi ma ko eni wa ye kokko na abre kosa won fe ponso no kala na the producer Ismail champion man Pastor Julius awon fe na fi na nakua tutum se wi nyina no ye wo hyemo happy edu ada ewade ma mu kwatenten amen yo eni abafie ebafie dia na nkomo ho no ne se e de mo se mo pese mo ye bi mu wi a na mo de mo bi phone line asem ni nyina ne se eye se wo ne ba etwempene jai ana wo ne ba ma twempene jai no se bi se o capital eye so kwatam sika wo ma ne sai 8 million. Can you see Ghana? Ya bro say. Jane. Asre. Nzame be ye no. Because nya what? Jane. Ayi oyemu ye. Ese change udi na fa ayemu ye. Adu ayemu ye. Akoma betu. Sister. Na na we. We go there ya. Watch front. Why? Mr. Agnes also as content today. Oh, tell me now you dey. You be beautiful life. Question me can want that. Ti wo te jama ko tutu oni ba ma twem pray we no ka ma ye ta ni ma de ma. And won so ye pana ya no ka se bi. Kabi. Yes was too. Asem ba jo nya no ayen ka se o le. Asem we. And you host. Three hostess. Yeah. Three hostess. But your pana one. If you say asem. But you say no. So we no be twem plan mu jai. Na but oh yeah, we no host. Una pa di pa me say host baba. Ya mi esra for say ni pa three host. One pana. Ebi see that. But your guy o ma o de be man. Asem we. Ma. Unya no. Minya no man. God be man. Na get on Gaza. Yeah. Me don't do there me de ba man. Enti ma. Dem me ba ya. Ye friend force na no he. O kasa sa. Se so ba eminim say condition to ko ja bon ton say gunu bo say de. Say ye try na be ma ye gu mu so fufuro. Emi ya wo. Inipa. You force ye de o na anya o ya. You nya fire. You nya fire. See be so major dem man won tena so mun say wa head ko jina bon ton say what door close. To one thing so you bet him mama na tena bon ten. What? You bet him mama na atena bon ten. Atale yo de ba TV e do TV so no na de he ba ne. E so clear. E no clear no mu say ni we ana no na mo de photo to so mo. Say atale na he no de ba ne na no oda ayi no so. Oda so. Yes. Me ka ma na te oda so. Unjani nyame a wo se na se o. Boni nsuma. Man panifo se bi wo wi fo nsa. No atwo nsa. Eni nipa de ye pe. What you say? Eni nipa de ye pe. Na ye bebre se. Ememe bi afọ se. Sebi o, na mi kan se Janet, sebi engineer na de ya. Ena na ku aka na. Ho na mi debate ni wo no. Ma wi na bi phone line no se. Emma dudu se na ne be ma ba twempra. Ejai. We no be ma fufa obe ware. Asese a wo ne wo ho. Na be ma na wo ne general request se ma misikanya adwuma. Si enka capital mu ne mfanya business. Whereby ya wo ne jai ya ma separate obi akọ ne be. Okotam 8,000 Ghana cedis. Ka credit na 100 million. Problem. I would go show wo adwuma. Problem. E dia mo be ma ne se. Jile fa ya adwuma na mfa so ba ya che. Ni e be si so anke han se o ma. Ye be si so anke han se o ma. Jile te, me si wo no wo kwesi bebre bi sa. E na secret was. Me wa me se. Be ma na woni ne pen o ma o dete say. Ma o bi se ma onyima no. O ma ne say. Obusano. Ma. No ba obo ko ma dai. No go school. Awurade nyankopon ye me yo mama. Aye me ya. Emi na me na kwanya to ko ho ana me fo nti ase no. Ma ye bibia o. Hwe ese ya. Na me pastor ye ka no. Obo se bia so.
and maybe before say they come out ma e be say in education no go dey ko be man ho enye de this all boy man no a wo mu tie no mu sua de firi mu ma ya be susu anke so wo ne be ma atena ma wa ma osika wo satan no ko school ma get ayi se bia daily e bia mama say day ji say kwa mama e bia mu da na sa be ma wo ja okra wa nsum wo ja okra ma any compensation be mama atari ru se no to ma o to duro su duro sei o to mpa bo duro sei o ko school abakra woni oba afoforo ko wo yi wo ko school abakra no oba afoforo sta ko wo yi was it a sweet mistake kenyan sta wo yusu obetan wo ene ka sabot ana no fofo obi enu so oba ye e be si ntwa so ka oba ma wo ba ya ntwa so ka sika so boto mo ka ba mama wiewiewie wo ba ma garam se ni abrante ka wiewiewie no wa kegu ane wo so oba ma ni wo so oba ma ni wo so oba ma ana wo betra ha ana wo be ka che ye ma me se ma ye ntwa so na tata mo ntwa so na me nyamura ha na ye ma na no mo ha na tata no me pose wura ha ko ka se ntwa so ka me wusu no ma ni tiri wura de we mu mani wo se anyamre wo mi aba ka be ne sa mama be bi na do sa twede bobam ni pebu ho se ye buno physical na ni di mu tutu no wonu wonu mama no ma ko wonu mama no ma ko na no ko ba ko be me ni wa check the body masa don't check the body o mu me na me bo ba ko mama che se de magazine ade abo se enam ni nkase nkoa enkase wati se twede be nyem se mu mponto so mo re so be hunu de wo mu a nkase nkoa mu na bie no so num na mama me gina wo a mama e che se de ade magazine moje be jina wetiri enam ni ho akadompe so ma me say enti ma ba church sa kwa no okọ o je scan ko be da super ma dia che ko ko be da super police station I don't know Francis yes ko be da super police station when you be ma wasi a o bo ne kro no when you be ma wasi Francis o bo ne kro no ana na e bo ne sa na ma mi bi anyam ya ana na pastor e to ma no no awase me say afidie no onkoton wase se kamani obi ama na ta woni fo se bo ho woni fo se abo ho enka woni abre me kasa ba ya ne bra ma na afidie ni nie yem fo se mo bompa ye me so mo mpa ye ni obi obeto a isike asemi wo mama na se wo de campo ma wo de campo de du dia den sa na se wo pese wunya pai ko so fo no wo betima te ade ne bo so ma obetimi to fie e deserve bia 1 billion pastor asem binti wo ya je for se be ya go obinya so ba no abrabo sa na e bo no na wo fo obi ba ya kama munyan fo wi na wo wa eni se bu che ba wo che no uhuru na ne che no e mani bi na atutu wo ase na ya sa nkanya sa ka wo ba mama wo ko Arab country wo ware wo ba mama wa ye ni wadi ni do so wo sa atua na ka bi sa Arab fo no kan na ka kire wo omu tuo mo yire every month you pay wo be tuo ba ne ka wo hwe no wo to na draw so to ne wo ye ni bibia wo but still wo so nya fana wo be tua na ka na ya hande ye gele fofo le chese fofo fala eni ebu ba kwasia eni mechi na oba betitiri botuma yi 8 million de amount ama oba ka chese wo mu nyanya sika afi na okupi sika de aba betu oba ka what do you mean what are you talking about wo beto chese wo yi fisika 8 million de amount eni wo tutu asa ma afi de wo beti so sika ka 30 something million wo saka 20 something million wo beto chese wo mi oba no bi yan boni asa me ko so de agina kokon tokwa ka wo mi oba ena ba me bi afa no wo yi se ya ka wonam ka ko ba twede wo mi nsua de kakra bia me kam se mema bebre ho a ya dwene no ye de mema ye na abobo ye ho kwa me bema ni onum nyansa bema ni onum nyansa bema ni obu oba bema ni oyu oba boni a wotin ka se ma ye oba boni wonu na ye bema no ye boni a ye nwi ho kwa pacho mema bebre so mo mpa chawo o ba chawo ne o potu oba ase a o pa chawo o krokro ba o ti ase bema bi hwe ni yire ni so but o de anama kokro so sama to ade sombo ne pata ache manya de o de horo mensa se metere mensa so eduma bi ana apa ene eduma bi a wo ye dan ne obeje si mi fa so wa de jabam enso ko da na ko check you say no
ade se mpe 200 bi de ade ko sha na amfa ne mum se eja kwa ende ade e from kakaka we na oba DJ oje mpata ne wie na opie no obi busa no entuntum bia na esi wo na me kuru dia boni say na e de sa e de na three bisa ta to atum de bi no se de entuntum no say o defend ade che ni sunsun na ni hu na tu se mo ja ba bona za fo se mo entuntum no a bona sa fo odi aje ade tumila ha na be ma me mi ni se ha e ma se mi anu ma e na me program mi na ko nya to ko wa ha ade ntia Dina baby na ba, me se mu biem fo, se mo wie mu nema, o de mu wiam. Eh masa, mu phone line. Mu phone line. E se kwanna mi twatra, ana me ni wiam ye twatra man fo nka. Se utimi ni ba ma twem pa. Ba ma wa ma o share. Ma, empathy na ye twem ma, ebitimi nyemu, ebitimi nyemu kai o. Ba me ba, ebitimi fie. Isme, ebi e comprehend na ni nuanu wa brotire, ni nuanu ankonta be fam nyemu comprehend. Ebi e twempa, wonye obi e hwere ma university. Masa, emanu go, enyi no mo bo sebi o. Tutu no, ebi ni riye ma mu secondary school. Ebi ni chenu no university o. Obi o ma me ni ma me ewu eja. Onu na bu tutu we na bu so yen ka say ye papa de. Na nso wa onye mpachi musika. Onye sesi musika. Ma, stars na mu yem. Mu yi stars. Wutu onye dia star bit me yi. Sese so kwesi o za ye mre no. Ukofia. Banchi da ho ya. Na na kwa to nya de obeye star bia bia aka banchi da ho. Fibalu dada ya no dada ya na ko bi mama na branket to na abaro mo ebi ko 20 stars for 25 ya ma no mama akora ba kire o bai ba ko ate o ba kire star ba ko ka anu ze ka o be ze o be star ka na ma ozo fra star so da gomba for star o she ebi ni brade no ho nya mfafo what you say na wo de wa kwa koboka wo de obo dinet wa boke enwimu wa nya me wete mi na sapa ko e na osi a osu next time osu ande okay e ma mu sika na ma munyai na ma nya na me se mama mu sika ba ma ye no wi ba ka so nya classmate say ya wari de asem yenu ataka mo nya trotro ya wari ya wo yiri hawa anya den ya wa wo okunya den wo okunya den na ma mpramu de mama enfosika ma ba mani wo ye ni pa bonefo o manage man and set together wo ye be so ho nya fe o mfata no classmate no boko bro chaba ka cho sa bro chire man no ne hafo no mo ye noi say wan kwa bro chanku no se Ghana for say ni ye di noi ye za de so bi ko ya o tra abaye udi tire so no apampa so Sylvia Fus na make for dia ma when we Sylvia Fus bombo dia Dr. Sylvia ma wosanka Sylvia Fus ni bi na wudi a ebo ni padua ni siesie ni padua no eye ni padua ni ye ankasa eye duane san ye edro enunti 2 in 1 na just wudi bo ba ko wudi akum no ma me no wo ba mi asa nya yorsa diabetes na se ulcer wo kasa kaka na mi mu awe woda na dwa tumi na wonam ya na sisi ya de wani ene una de ye papa eni no ni padua kani ano no eni ntino de the Sylvia Fus wate wo be ma entumi sorry anapokra se wo yemu atim na wotwenie wuntumi nja wonanti ama wofua ye dodo se no boda sen wonan ene wono eya na ehike chachachachacha chane so eba me se eye stroke ena eba wonka ye no did Sylvia Fus no bi na ebetumi aboa wie pa Sylvia Fus no Dr. Sylvia kache ena benya bi ato friend 0577 201495 0577 201495 and 055 5789 698 055 5789 698 Sylvia Fus bomodi ane dibi Pastor Julius mama ma yen ko say ye ko muto mundo nwe na magaz ma ene mo wi kam e ba mu ana ti ya hwe se ayi problems about do no a empratwe ye kwa awade de ne ye nyampa cha wo se bia gwakwa akosia be ma edie ben ena wo behwe edie free be ma ne ho ana be ma wo behwe afri oba ne ho asa no wo se e wo se metumi ware oba yi ana se me pene so na me ware be sa de ye hu sa de be de ye hu sa wona se obi o na ni so adu ona si e be ka bi egu obi o na ni so adu na nkwa o ma be o ba mu hu san ticket pompo dai
Yo, mama, and Kawaria pound, they be a metakers and Kawaria pound. And can you show be a party? I say, oh, so what? Make a one. Yeah, to tell you, why I don't know. Obian is my own. And to say, I'm one of them, a warrior. And now you are my only weakness. I am a who is strength. In the chair, you buy so about 1 million. So one so many. It's a Kawaria Casania. Now, who are the weakness? No, who is a weakness? I'm saying, make you a passeria to do. And the opacity, I want to be a better disadvantage. And in the Mamma no baby opacity to do a better now. So I do have a ban. Men quack 1 year. Now, who could share about baby? Who was opacity? Now the problem, Baba. And think I'm a warrior. You are down for your warrior. You warrior down for the only man, 10 women in that year. You go school now. I'm a classmate. Mama, who the ABT? The ABT and say, Monsieur, and I don't want to say, oh, where am I need to open campus? I'm no worry. I can't say campel. In campel, or you might draw baby. The moment is open, I can't address a pel. Santamo, or does some of them are deep in what is secret or about more. So I need to be my own. So I did be a secret of my own. But instead of making a knuckle or one himself will be pen. So we are the opportunity. So we are the opportunity. Oh, when the new tia or Mamma, Nanutia, but so we see an occasion as a power. Yeah, when I call Bassamo. So we are the amount of us to come out to Muadia. No, I don't know. On your own, and think our year pound and call bar and not Bama was your bar. No, but so one. And 10 years about winning no. No news and Nisu any year. Mensu Missi, so me power banker or to say. Oh, what do we so do now? Who are bound to say a new man open? Who say a one? I'm not boy and chance, you go for by young baby because the open a football and penalty treating now. What was our face and your man in him a hot and a BTA. And Timestre say, you see already Oka, what it is or Rama. And yes, very to him. A house of a baby would be pray. So from Pato, remember, Sabama and go on or Babamia. So from Pato, remember, Sabana and go on Babama, but our spiritual assembly. If you don't ever down on but after man, I can't say the Hunam, and don't pay. Now, make one cabin. Or no chance of born you and Adam Jimmy because I will be a mepe. And then you never go here and say, Adam, Sababo and I am wow. Area in Comsha. Now, what about you? Now, can you be back? No, see one more train. Ma, San who pretty public. Our young spiritual ma, I have known from Odonian Topa. Odonian, ya, Odonia Pupo, Odo on Penum quantity. Will you test the bar and Alabama? But she up and some one more. So, also, Odomia, and that's all you put Panamboa. So, also, Odomia, and that's all you put some quantity. And to make the sound you make the ban and Alabama on her side. So, politics way when you move. No one says, when Moody and you meet me there, Atma. Now, yes, I remember, yeah. Ma, I don't know the day will service from Chelsea. The moment I Nippon idea say, a buyer where I'm going to open, Sada Nano, a interesting being what the best PBM, just at the cabinet, and I'm more reviews to a honor negatively over the Yachro, the ancient song. Ebia Marco me kwaware me kwaware etwempena empena twe no bia mo twe se bia mo de be kwaware o na ye twempena ya be mai dai su ban bia die Marco Akoma FM ye wo eniom bia e ma ye nhwe ansa na yakofa be ma no ana ye hunu nanso so ye bu ye ni guso se ebeye yie metumi asesa no enti de bia no e ma ye kwa aware na sesi me hunu ni sei hunu ye eye se nkomodie ne dooso enkomodie no eye se dooso wo be hunu be ma no onom sa wo hunu opema bebra wo hunu na nubu kasa anya wo hunu na niema binya wo hunu woni ne twempena no wo hunu na mom eye wa adwene se obetumi asesa na mom yemfa to ya adwene mu se akwala anware akwala onware is that kan o kan ti ama o kan ti ama na obi say wan kaza be mo me aja o kegu me wati obi kwa aware enti mo e man me yes all obi say na
When the woman is a man and woman say was in man and man. Hey, come on, you won't be. Hey, wouldn't have your own pay. Mommy, that will be as Marco, do Momudiana, never do a mem. Ọmọ mama mem. Marco, I may your bar into yes, I become mad, dear. Ye chat me, we are me chase him, and you may see ye. Yan shen you may be a year. And the Maya Cocotua warrior. Aquala worry. What to me was a bearman, come out winning, only fishing, only missing. On to me more wabra because the new cast are proud yet. Over to me a cacasabia. I feel na entumi free wakome muda on follow ho woni ne twempra wo shane nyoma bia wo ye etu woni ne twempra wo sika ho yama akwa utumu nse ba men ne nsechi a din omone ho moden na soso ebeye yie ane wo betu ade na kosoro oh mako ye nyoma bia Emma ye bre emma ne meme nyina awariam anyama ye de awariam Marco Marco eye too noise say ya womonte sa mami too woni o kwa wade ade na ayesa o hye Mama Brachenko na wari nsonko. Marco Mama Brachenko ana o kwa wari a. Konse na ya dia. No. Mama. Two different. Akoma 87.9 FM epacho. Enye one after the other. Mama discipline ya juma. Mepa mo enye one after the other. Inti se nipa mienu nia. Oh, when the bear man no twempena. Enti nya because no be answer that twempena. Ti dey pato ye. Nipa no sign. Woni ni sign. Okay. Aware kwan so na mu sign akọ. Enti no edie na bear man no a edie no wo ye ni su no. Ye ma wo se wo be ware no ana. Question no. Enti die na wo hwehwɛ de afiri mu ansa na if the bear man. All the man yate ase o. Enti eni woni ni twempena wa hunu we. Ma all the yate ase o. Yate ase o ba e pese che se emprachi nku na kwase ponko. Uno bi e kwase pa nje se woni ni bebo dwaman yo. Ye steady ye ho. Eni se ti o. She dwamama o mu ama no nku ni se de sitie. Na no kure ba ko ma no kure ni mo ma ye sitie. Sam dwamama o mu a mama unu on different way. Eni se dwamama ni mu so na mu steady mu ho Kristo kwasa no so unu different way. Enti mo ma ye hunu difference no. Ti na ka na ekura ka mpran. Say mpran dia ya wo se ni be se yi anu afa. Cases na ba ha. And at different stations, ni nyina say, me ne be ma na twempra no. Ebia no ono mo nsa. Ebia mama mi hu yo no ono mo nsa. Na wo pema, but na mi nim say ye ware a obejai. Okay. Ti emba mpratwe nyina ho. O ma me aba mo e ho no. Marco ni nyina begina ade ba akoso. Ni nyina bibia wo mereye wom. Bi abrabo bia e wo mereye wom. Na mmom enema bi wo ha wo yi firi mu a enye yiye da. Obewura ware ni mu a ebeporo saa. Obai uhunu se omu ade. Ne nneema bi a oye enye bema ne kasa enye ne nneema bi a oye enye but ye tumi gina se oh me ware na obesesa. Me di ni wura ware mu a obesesa. Wo hwe omo na wukra woni ne te no wotumi frɛ no na wo hwe ne kasa mu ne nneoma bi a woyɛ ene ma ye busy pa me ntumi ne wo kasa ene ya me de me ni adaje saa o emprachi ni mu o hwe nneoma a wode yeye wo lack of communication. Enneoma bi nye oba wo nkyɛn kra hwe se de wo si ye ni nipadua kasa kyerɛ wo enye enti wo we mu nyina wo hwe we mu nyina ɛwɔ emprachi anim enamfofa nim na wahunu say there be be man samre a woni ada age mami samre a onfa me hu me yare a enye na sami ofra me na wo twe mienu na opa wo fra me
me kasa no ho a ana me hia bibi kakra mpo na me ni di nkomo bia wosinya abotre enya masem no na yebu ye ni gusuo na ye hunu se enipa no besesa no eno ne kofa problem nyina abram na me nim se otisei me pacho hu ye eti me sre se ma ko gu bie phone lines na to a ma na me pese ja aware enya sam ketewa on be ka kiro ya no be for them ma bengaza yo me sorry be me friend ma sorry be ma kola ba ko suspect no I'm going to a boy was only boy. The man saw about a crab. Ohana, my friend and I do 11 o'clock, 11:30, about 12. I mean, I didn't a event say social media and auntie and I don't need to do a friend. I made that. The boy by 11:30, about 12 man, I'm a friend. Friend of fire, and I'm say, if any queer, and I'm saying, I miss you so much. I love you. Wow, see, I'm I love you. About 12. Oh, I can't love them. I come on. Send me so bad you so you. I'll sort of. I'm sorry about that. I'm going to get 20. I'm like, I love you, pal. Was it? I love you. I said, I love you. Mama, was one impro. I said, I love you. So, because baby, I was shallow. What do you mean? I love you. I don't know my brother was me too. Say me too. I love you. Me too. So, Mama, when you are testing me, no. Say, I say, Mama, say, can you be worried? One thing, because I love you too. It means one man and that one I don't know. So, only Bema and that one I don't know. And you be low I was your probably be big one for soon pie. I did go said all about so and say, I love you one not that for you. And I'm saying, and I'm a girl, so I was your point. I raised my Muslim to me, Papa say, I love you, wait, man. Mama, and Polani and Pola born to the sense. What do you mean? Find that we innocent, Mama, what people know always see. And so, intermediate. I didn't know me pie, baby, a prayer, a spiritual aspect of man. I saw for yes, no one. Mama, woman, name my ingredients. Because you may say, Adam, we was yes, we I am a dumb pay me when the moon now. When you befriend or Buffy said, very many year day. Mama's uncle, whom upon any feelings I have to ma. Some any feelings, Adam's not short. Or Cassifri or doom or Cassifra Kunum. After the moment, yes, it's spiritual. I didn't know so a physical, a feelings issue. Or dim Yura. Or dim, and I don't know, so be him interview and say, so for we no hear that no you style. I say, I'm saying, but I want we are oh my can watch me crack on me. Where's the castle? So for no hear that no you style. Hey, bonnet. This was for be a you control. I know Pajan money at the almost say bonnet. I asked him when you play any fun. You didn't any back. You didn't my school man quite before we. The name of my joy. Wow. And then, Mama. And Granaba. Jane. Indeed, I was so soon parry. No one say, Mama, or you're no quaff for number one. You didn't make it. Friend Anadu. How are that? Never saw the fuck on. Come on, nobody. Mama, a banty by a debin and saying social media. Ma, a cut off. No, Taka Chamoa. So about who's so cool, touch of one can say, no. In the GD, we are saying, yeah, why you be also? No, what oh, that's it, the ABA bass, they would meet Traposa. Mama, I will Bluetooth to the phone, I'm on the TV. Don't on the TV, no, dear, or no, run a them one. The beer possible with TV. Who knew? Say, you don't remember from hotel. And we're ringing, I don't know. And I didn't have for no. And now I capture. Now, oh, was it me? No office. Was office. Man was why a busy part. What did you do? So, did the answer and check yours? Oh, cafra, or bam or bonnet in common. I quit the base. What done some pace?
the dirty snap one and now for me and second on or Mama, what trap up on up get them will be the camera come walk baby a hotel room come that piano. Now Fedi, wow, screenshot I did ground. Was sending come again when I was up. Fedi give who say when you message or correct swap. Only key guy dam passonia dear when you could was approved. Hey! Come on, we ask. Or bad dam passonia bear made us. Akoma FM. And then the menu, and the full story to Tomama. You'll be Mama and Unama. And you know, silent location, the wouldn't be a location so clear. Who are Tamaloso was location back at town? It's ma, you will near my way in Venus. You soon find your pipe, Mama, and pioneer by young check say personality. Pastor can you keep Mama, the poor bat is a mark. She say, I pay one as one pray. Come the pastor. Start type we have the price in this. Yeah, you yeah, pretty soon. Man and see my young idiom the Bible and sister will be for worry. This will pour one for ma. Allow him. No one about one for and what did you know? Mamma for me say will be pro back Kukua. Very cute. Very cute. Kukua. Mama will be pro pigeon at the aqua fragile and grow. What do you remember feel of your first? I didn't come up. I know about it, and I go fan. I know about it, and I go fan. Yeah, what pen no. Mama, or poor basketball or form, Mama Munano. And yes, I walk on what you see. You check it, send him a win, you name or Brian, the Berman, Eber Warrior. Ma, Kenya says, I see a bonus. No, I don't know what on Eban. Into ma, with a Kakamekan, I feel ma. I can you know what okay, Usaka, boning Qualabim. Bemma, Mama, Usa, no one to mention the pardon. Bema woni na nante mama ontumi woni na ontumi kan je say okodo logo you want to bet them yes family na kwa wahuru ba ayesu watimane nko sai ni pe wa na akọ homa bo ben bema be sure ba you start someone nante na no more who say yes onfro sika yi na bema woni ni be sign mama woni ni ko be bia ba so o ma mi yi nya de ko fe ya ma de ama ho hey tutom no mo tutom Madam Edna, okay, I see baby. So, Oma for trotro. Papa to torment I just schedule. So, Papa for this camera say, crash me pressure. Hey, I'm the pressure. Africa time and say, these guys in my platform is in pressure. Me pressure. I put him in pressure as Abasi. You know, enemy Papa, Sicano, yeah, G was a catching. I don't care want to me pressure. And Madam Edna says, Papa, me pressure and pressure. On that, when this guy can mean German and Cameroon. Madam, come back. Ma, and the Bama, Mam's can't wait with the Bama who are back with you and see a deal with every side of him. Ma, you can't know about this. I know it's not Bama, no, say, Jimmy, but when the Bama. I found a school, one in the one. Still not Bama need to abandon one was here. Untonku, you were mamma. I never have a boss. Oh, Bama, Mamma, when you started someone antia, when you were ready, don't have you, you'll be your three, when you be your top credit at the call mount. And when you sound Padachi or the hell. Now the other one, Janintem, now on to me, wow. Maybe a mamma wouldn't say, me, yes, I'm in a year now. And from us, that's a baby. Mina catch out. That's a baby. Or Pebura, one night, one monsa, Mamma or Benum, one night, or see our best. And what is something one master son, who to men's son that Pedia Double. Pedia Double, ya. Now, Mamma, you bet my can say, Yankasa Quibus can he, and Wawana. And oh dear, yes, Shabra was boom, and you're going to and oh dear, and no say apart from Mamma. And go to Pescani. And I will just say, Mamma, and I just came into the advantage. We just came here, Lucia. Then I call one when you go with Scout. You're selling him yourself. Some will back when you're going with Scout. Mamma, young corner say, we just came here, no one. And we are from minimum in some of your free dear. So would one another one. And so far, I said that today you made a bomb pie or Bessacra. Janintem,
Nemo. What to make any man in a butu or them? Aye. What's the matter? Obi an bufu to make a man bufu to me drop to am tre. Ti yi ne drop be fie gu kompa. Ade bi amatomo bi amejema de. E wa no. Jani Sika bi o di bia was se ejini nyina na. Ti ni mo ba fo. E dey for dey wo yire wo bu nsam. Ade bi a wato mu o jini fo o ba die no. Ada ntokọ be ba Bejiri nyina. O twa dey. So for that so hwe we. Ai, se so for me. Ne ko bom ba mo ware papa. Emwa na ma me di we twa condemn yetuma. Wo mu a ye won kofo bi on ye wade bi te se na condemn o ka no. Ena me de me pese me ni na sha brabo ase bom na be ma de oni ni na bom sha brabo ase a on tini sisiu ene o mu nyina mu simu da mu nya nkoja sasema eye na mum se wunye obi nso no so wa ye yi a eno so wa no tere se ma awari be prinso gu because of aho kire ma pepso nto amanfo ku enye sika ma to se be ma no sika nka wumi a baby oso mpam onkoto fo enti enye tintin tachia wari hiami ana sasa mwana wa nshame so o mama ni bi me kwari oba o ska cheme oba shame so baba bi so wa no oba o ska cheme enso so kobra ha na tie enti nimem na go together nemu anya se obo transa me ko peske nya san ye so wunya akonya se wuya brante wunya babi wo sika enye oba wo ska cheme to oba shame so bato jasan on shawo so na wa ye oye onye so onye enti ni sika na be ma oba shawo so Bema tentene gram. No awano. Ye wo tutu to magusu kwa yi. I know dear mama. Oh no, I know ya atesemo. Na don fu bi na atu ne fo sa sa ni bi na beboa. I know dear yan so so. I know na mwa wo da. Na mum dear wo so hu se wo ankasa wo ba wu wi ase no. Ya me de wo kire mu ade ma wo. Mama wo na me che no. Wu se we bi na me pa. Oni je atiatia fo na me ka no ha no. Mo mo ni da so sa atiatia fo se bi ye bule matali akase. Ni ko pe be obema o tiatia se bi ni be mu odu na me fie no. I no so kwa abeboka. Wo beboka. Ni etiti ese yi wo ni enwuro ma wo fe ka ya feli. Eguru ba bi point is here 3 is Ukraine. Small one just here and no swinging film. Na em wa. O se fi o me plant ni mu le ha. Enya dia be fa. Enti ma mo mun check ba bi yie. Mun check ba bi yie. Na em wa. Akoma 87.9 FM so na so efa wutie na akoma mu nsem dwumadie and topic I discuss no dia na wo se wo twempene wo hu no be ma ne ho dia wo hu no wo ebe ye so obebu ani aguso na ade akwa wa no na wo betwe ho se be ye wo nkonkọ wa no no repeat the same thing na wa ja ye ma eno and discuss ntiti ani ye na also wa nye mistake bra wo kwa ko wura awade emwe so wa how wo amane wo problem because so wa how wo amane maka say wo bo modern na de abakoma mu nsem ye siesie nsem na de man ye de no ye din no se akoma mu nsem ene ma hinta de wo adwen kọ so nipa bebre wura saa de we ma omo nhwe bunkum hwe ni fa de bra kodi mama amwa wo bra de bi asem de bi afani aboa abaye de ode abasike wo ye de obetua aha de no libilibi no la ye nju obi sika wa ha ye free uba obi nyi wan siri kwa ye gibi wa ha ye wese wasem na e besom ni aboa wo nyame adom wa ma ye chitafo nso a edu de omo so eboa ye eni bebre ba ha o meko na ye nije enu ayu na be me obetena ha ya obeye ambassador ma HIV mama aye fa ma na bro so me say obi ma ye ja ne kwa wo obi se mo friend so nsim frika ni mo no nsa mra enu onim se wa anko ye man ba bi ma ne dai ma de chi enu ma amanfo pa so mo de ma na nsa no makomo twa ma producer a provide ni nyina nsa na ye ja ne kwa wo we kura no still obi mo gine number a kire no o be sa so nti aha no mama ebi mpo nyame andom me de me kan say papa bi frem na kan wo say aha utiri ye no nyame peso o hia wa e na wo ba yes because mama obi wa oba no hwe ye nua Dora obi ba na wode ne beja no obi ba na wode ne ba da hwe ne maame ama no e na Dora ne ye ka kumase ahotofo a wo ka hu Kate ene Kate awo wo ba wu che se enipa pe Kate ba no de na to che se ne na nanom bro be de wo twe ape na ne pampa ato de wo pentimi sre wo ha wa fa brak mu nsem ye wo kumase asokwa bedu mo ha wo de so over TV3 abro san fe ato task nyina fa bra ye number no o pese wo frɛ na o je direction na ye number no ama wo 0246 82 45 49 0246 82 45
49 and 055 055 36 72 173 173 and 0246 0246 90 39 87. Oh, okay. It's a grow fine and Mojadro. I know the papa. I person who you fine. After you need to estimate so them buy a mashisha come here. Nyama no na mbeka. Obi o hwe mi wa koma bia mu se na hwan ye fe. Na akua ya na nya se die. Are mimi ntumi nya kase te se wona na akua. Nenso ma bomma. Te se ma ready ai bomma ma funu nyina na atoto no. Me kon na abunu ma. Enti grow fine Mojadro na esesem Dr. Grow fine. Me o mama me no sa mama entire we tem bi otime nam onum brufu wo betuma num ni nyina da kwanya wo we enti ba go fan de go fine no ade a me pene se e ma wonye kesi da bi o wonum a ebo wa woni padua no e ma wo ye kama bi a mama we obi o ho ana ne nsa moja enwa adwuma bi sa titiri ade no ni nyina etu ase oba o pese obu ni nsa ye mama won try we wo de me se try o anya for bedu sika oba ni nsa ebu na nsisi so no onuma dum pepepepepepepe any tissue shall go find what your direction akwa benya bi omisi eba kwale na keba wo Ashton Brom smart eba obo ase Fredman seba happy dan purely chemical eba so biemu wo benya bi digital herbal clinic ye wo kumase me kun run about the Bank of Africa for 0244 596532 0244 596532 Pastor Julian Globex Driving Academy Hana ye kwa kosunya ka atwie papa no kure ni ene pragiafo ne TD fo bi accident hunu chese be bi abefa bi ane de pempem na bi bufa so Globex Driving Academy ye kwa ko pent ye papa ho de okwa omo bia omusua de na ho ye nika wotena se esua de ma waso dwo de ni ho ye kama afenso syllabus na omo de chade na DB le fo ankasa nsan no omo syllabus omo de ama bia ase en fan chade ane de chade afi ashanso die bi okwa mu se na ntwi atwamu se pepe ho se sharp curve ni nyina onu be kire amoni aba ho so ti bomo ne ko na wo obusu nyina monkonko sua ka twie Global Driving Academy ye wat so S line ye building no ye cream and wine for 0554648668 0554648668 and 0322496801 0322496801 Global Driving Academy or see driving a year so easy na global God bless about complex Dr. God bless say a crow and a two was saying no macro diabetes crow a doctor for rejecting 2 years in the chronic wobawa chrono ebewu amal and Mr. Wadashan and Sabiana Bema Bemestra let's come count and I will be man a wukojoto God bless Ephra a year into Shiwa Bosume Pepe Ebeko why I consider to a bamboo benefits no when in a how a try idea epilepsy at all gonorrhea and syphilis out to your kaka when a man is out per se massage stroke and now crumpo hepatitis B wabawa kosyokumenum and yema enquire wo opeba awo be foul forms ufa forms na wafa oba asabra yadia ebonkra bra ye wo no ketekete no oba God bless about complex ye tu ase yade bia yetumi sa agese edam asqa ye ni Presbyterian Church in edition mo old health insurance dan mun kan dan suma for 0243 641860 0243 641860 yeah adwuma dwada edikosi memineda na ne opamata de hye me man be adwuma dwada edikosi fiada Joseph fashion se wo style bia wo pese obi mpama wontuma wo material no ba bia wo ko bia frejo e was 0243 433 465 0243 433 465 Joseph fashion Josephine obajo so obapamata de dia show na awo ayefe ba bia wo ko bia ye twa ye homra ye ba ye ne aboafo ebedi enkomo e was 03224 98035 03224 98036 03224 98037 0243 114497 ye twa ho abasesi akoso no ene ye weekly anasa monthly They be na monthly. What me ba at 2 weeks and I say 1 week. Me fan sa. Ena eba. Okay. Ye twa to answer my buyer Francis so. E dia pen ma wunya Francis mu gidie. E ma wota musika 8000. Ya wo de kwakwa ye wadwuma. E ma no. Ne ma wunya ne mu gidie ne say. Oyo bi amene na tena pen. E na ya tena ache me fan say 3 years de ache.
menim ne suban kakra na oyobi a wonya basabasa no oboade no obre ne ho ase no osansi so nyame sa na me Akoma efe no say me hu fami ma me hu fami no sisa no say ene sadia me ko hospital ti ma me ko hospital me do hospital no still me hu say ni pedue still me hu fami na me ko hu doctor bi e wo hono me ko hu doctor fe doctor Gano ti me ko ye no na doctor ni bi sa me say na me so malaria na doctor ni say okay nti ho na doctor ni gina wo di no say me ko labs bi nti labs ni na ba labs ni 3 labs ni ba ni saka labs no afi no hwere ni di no wasi ti ase na bi say that day labs ni me lab nti bi a bo mani okay ho no hwere mi di no say wo say HIV mu wa me kakra ewo me labs ni ba ku na wo mu HIV mu wa me kakra wo me labs no na doctor ne kakra at the age of 18 to 19 years na me ko 19 years ti ho mi ye din no se na maame we na me se maame wo no se ne sade a obesere me se ko pese ka ne saka me maame na enka bia nkyere maame okay na me maame so bi promotion pa e ko be kai se Dr. Gano so be tin kan kyere maame because e kwa promotion pa a wo ko be ku ntem ene kwa me fi me pie na me ko me si hospital obi mu ti ho na me ko kwan so am maame amane acho da bi omo busuani bi amane be so no be so bi akra beti ti me ko ye second bolo ko food me ko ne ho me ko no na ma no si yes na me se me no ko mu no se sa na me se da bi me boro mania robo mania ti me mo na mania yes ta fe me ko me te wo mo edi na so me dun ya ne ho no mo edi na me te wo na Mr. Ba de na ye wo na wo dun na fe male bi dun ba ji mu fe di male me so be ti ye na me se na ne mo ne ko me ko me mania kakra wakra si manu no mama de na yo na so Akoma FM 87.9 ke wo ho no ye ko ji mi tu ho afi ye ko ji mi tu ho ade chi bia no na me so te ade chi bia no me bofom na mama kufi de na yo na me si o ma enye hwi na si se ho nti na doctor na owu mi status no hu se mo HIV no no morning ta na pa no bae na mami fa question we mi say at the near to us at the age of 18 years no na what for bada people should have it na won fa bada should have it it's mama dey have ni say no be say mo say we free fa eno na ha me no nti doctor ne ba ye no eno bi say me say won say be catch you say ba wa mama yare na count we dey wa ba ha si afi na doctor ne say na ade chi bia me so ti me nkasa nko a eno mo transfer me say fa me go kolibu me do kolibu pe dey say nji to fibers fibers ye bia ye je HIV fo nko na gu ho wo HIV na say do ku fibers nti me do fibers na ye je me to ne me to ho na fe ma ye nkasa nko ma ye nkasa nko won ti ni so be bia ena ma me say ne ba ne me nti dia ko bia no doctors ni kanche na doctors so me ti ma kanche yi sa kwala no ati ase ansana ye ti ma bon man ye na fe mamba na ma me su na ma me say ne ba ne me den na e koso dia koso me kanche no na me say akua doctor na mati ase say me HIV na wona man bi say me say na ibi ko fe free na me say ma me ba bi e free na fe de wo de ma me su e hospital su e fro su na me su na ma me ba free ti ma me ba free no ma me so e cho ba that time me twa ne 7 cedi na oba we twa nchen cedi nti no pa no pa be hwemi nti woman bi wa Ghana e free gift o akra o ambassador o HIV ambassador o Ghana na me shira no na gift ba no say abamu oda bed one nice boy I read na yen sao no be jina me nche no say free me say no me say free me Patrick no so ma me be na me say ma me kwa adwuma no so ma me Akoma FM 87.9 say me say free gift we HIV 20 years ni okay na kwa me fa so be show mo asore no me show ama wasore nti o kan sa me opie ba na oto adura bra me no se me nu me do fe doctor ne se me mu nyina asi nti do no kwa me ntime me nti nkola de mo waduri na de do na tumi aho ye pe de biti ko so se ya nti se me mu do ne ye de a ye ma meti ma from sa okay Akoma 87.9 FM Akoma bu samki na die no eso no so eku ahutie sa brebia ya ka kire mo sa Akoma bu samki na die ye de yitasam en ye dan no e de e kire wo asabu a wo bi tumi fa nkwata da nka wo se Akoma bu sam de me de beba enti imia be me ya ye ne ka se Patrick na experience a wonya amani a wofam wa hawa wofam kwani ofa so wonya ya de no enne adwuadan ene woni ye share no experience no ye nto aso
But 20 ọmọ mi nínú ẹ̀dùn no àǹtí mi máa mi sọ báyìí náà mi sọ máa mi lè di òfin yìí náà mi sọ máa yàrá náà ó sùn hùn máa mi sọ yàrá wà kásẹ̀ ẹ̀gùn máa mi yàrá náà ó sùn hùn máa mi sọ 20 years ni àfẹ́ ìdàgbọ́n mi chíyà máa mi náà máa mi sọ chíyà no ẹnna ọ̀sẹ̀ ẹ̀mọ́ mi wẹ́ẹ́ tì mí bí ọ̀bẹ̀rẹ̀ bọ̀ mi máa mi sọ efi ha tí wọ́n dẹ̀ máa ń bí sáà ní sẹ́yìn ọ̀ṣọ́ ṣe ẹ̀mẹ́tìmọ̀ bànkọ́ mi bí mu àná ẹnna ọ̀sẹ̀ madam ebi di ẹ̀kọ́ àti Patrick di yìí bàtà ọmọ tí mi sọ̀rọ̀ bànkọ́ tí kọ́ àti òye mu ẹ̀họ́ àná máa mi sọ kó fi ní ọ̀sẹ̀ dàbí àṣẹ mọ̀ nsí ìtì mi tí ọ̀bẹ bọ́ Mr. Penny amaniẹ tí ọkọ náà kọ́ bọ́ Mr. Penny amaniẹ Mr. Penny sẹ ẹ̀yìn mọ́ ẹni ẹ̀ wọ́n yẹ rírí di yàrá ẹ̀ náà ó bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ní dìdí kúrẹ́ náà wọ́n ní dàkọ̀ yàrá musu bẹ́ẹ̀ dẹ̀. wọ́n mú sí wọ́n sísá ní sísá wọ́n máa mẹ́. wọ́n bẹ́ẹ̀ mi kúrẹ́ aṣọ ní dìdí kúrẹ́ náà wọ́n mú tún sẹ́ ọbẹ̀ yẹn bi. ẹ̀sọ́ di gúúsù abẹ́sẹ̀wọ́n máa mi mú. na ẹ̀họ́ àná gift bá náà ní maame bọ́ nkọ́ mú the story yóò afẹ́ mi yẹn náà káàkiri ní maame. ìtẹ̀fẹ́ náà yẹ sẹ́ ọ̀ma ewu náà maame mu no bọ́ fún bọ́ stigma ní wọ̀ afẹ́ náà Mr. Penny stigma ní wọ̀ họ́. náà Mr. Penny fẹ́rẹ́ bí yẹn ní yìnyín bọ́ wọn mani yẹ ṣe àṣẹ́mu èsì yẹ kò fi ẹ̀rọ. wàá wọ́n bú ṣàfùkọ́ wàá wú mi à. tó bí wọ́n yẹ 5 mi náà yẹ last born yàrá kò fi ẹ̀kọ́ fa bẹ́ẹ̀ ni. ọmọ sí yàrá yàrá akọ yẹ dẹ̀ yìí tẹ̀sẹ̀ di ẹ̀dá bẹ̀ẹ̀bi na wàá wọ́kọ̀ fà yẹ. nti máa fẹ́ ẹ̀họ́. nsu ẹ̀tí ẹ̀fọ́ bẹ́ẹ̀mẹ̀ ẹ̀yà ayẹ̀mẹ̀rẹ̀ Patrick nsu. mà hɔ na fẹ́ mi rà àkọ́mọ́ ní sọ́ni da sóò nyinaa sa. because of mi yẹ bi ẹ̀mẹ̀ sra mi obi ẹ̀ mọ́ mi nkyɛn nkabi mi mu mẹ́rin kọ́ni kàmú nkẹ́rẹ́ ní ma kọ́mọ́ ntọ́ mi yẹ mu ẹ̀họ́ na gift ká kyerẹ́ mi sẹ́sẹ́ mi nyɛ nsọ́mọ́ àpò nyàmé mpọ́ mi ti mi nkama kọ́mọ́ ntọ́ mi yẹ mu nti mami di 3 weeks hospital hɔ dákọ̀ nípa gift bá na gift sẹ́pà Dr. Gano yìí Patrick bí ló kó fi bá kò ṣe òun fi. gift no bàtchọ na obi eni tẹsẹ obi a ọnyẹ wubusu ni no baabi a o si no ko o hwe mu fi Akoma FM 87.9 ko fi because of you ni mo ye nkasa nko na nipa no bi adwane uba no bi adwane mo ye den po na me pie fi ward ho ko tina kemu ko to jini me nsa no de wia ya fi hospital ko tina ke wo wia ade no ma fa wan anto ade so na ma fa wan tina wọ́n mú ẹyẹ akọ̀nyẹ́ yẹ ẹyẹ twi bi mu wọ́n mú afa wa nkọ̀nà ọmọ máa wọ wíwá rẹ̀ sá. gift ni Dr. Gano no ọmọ di rẹ̀ gift Dr. Gano sọ mu nkyɛn kaka mi ho ntɔ mi gift sọ ọdún sọ mi kò fie yẹ kò hyɛ mi fie nti ayé sɛ gift náà na ɛdi ni pɛ ni wie na ɔmo di mi ɛbɛn fie nti maa mi du fie na yɛ du fie ni gate na no na nkɔ fo. ɛna waso egu a nso otie no yɛbɛkɔ ɔmo ne so n'afɛ yɛ ne afɛfo akɔ akɔdi nkɔmɔ 03224 98035 03224 98036 03224 98037 0243 1144 97. Hello. Yabu haba kuma mun san juma dia so. Idini ba bia. Maa Akos ni o. Akoma FM. Ìyájọ́ esi àwọn do. Krobo ẹni èlò ìfẹsẹ̀ àṣẹ. Nàbí ẹgbẹ́ sami kan fẹ́. Ẹ̀nà máa ọmọ àbàlẹ̀. Ẹ̀nà máa náà sọ ọmọ sí. Ètò omi ìṣe ọmọ ayéfọ́n máa sẹ̀. Ẹ̀nà àjẹjẹ ètò òbí. Ẹ̀nà àná. Ìkàsíkà wú bẹ́ẹ̀ máa ti lè tó ní eyín. Ẹ̀ ti di lè kẹ́ ìṣe ìkẹ́. Ẹ̀yìn àná ní náà hàn. Èmi náà nàbí ká àwàrìbọ́ni ní ìṣẹ̀fú abá mmaa ní mẹ́ẹ̀mà nkiri. Ẹ̀yà bẹ́ẹ̀bà ń sọ nǹkan àwọn ọ̀fẹ́ kan wọ̀ ni. Ẹ̀yà ní kan no. Èmi ní ẹgbẹ́ bí ẹ̀yà sọ bíbí yẹ nù à. Ètò kọ̀dọ̀ máa nù fàá sọ̀rọ̀ sọ yẹ. Ẹ̀ǹkìn ká náà ọ̀fẹ́ kẹ́ náà jìnnà. Ẹ̀mẹ́ bìbí á fẹ́ yẹ. Àmì ìfẹ́ kì í ná bìbí á ní yẹ mọ́ mi nà. Yàmi Eshop Papa Idris Muhammad or Saudi Arabia. Good evening. I wish all Muslims in the other around the globe. Okay, Yàmi Eshop. Was say Allah bless you and your crew. Salam alaikum. Alaikum salam. Hello. What's your dinner, baby? I'm free. Ọba àdọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ máa ń gba àwọn nígbà wo jẹ́ àwọn ìdílé náà náà fi ẹ̀ pọ̀ tó ṣe ẹ̀ fún ọ̀gá ẹ̀ka tó dáa ìṣẹ́ kẹ̀kẹ́ fún ti yàn jẹ́ màá lóyún máa mi. Àfẹ́sẹ̀ dáadáa ẹ̀ máa ń tuntun bẹ́ẹ̀ máa nù
when you meet Pachoka, when you meet the fear, why you get that position when you get some now, about that, who are people be them. No, when we get your Casapa, what you mean, catch them with your but when you are better for both, baby, and how about it? No, I'm moving for. That's papa. Hello, we didn't baby a free. Nkafa pray ija sama Alex. Baba no. Wo say awura yenya me na ye na adom obagu mu a. Nke sika nka yire o. Nti wanya ni papa. Mun yire no asa na kwa mbagi sika ni nyam dia ma awura. Adom a no dia. Ya sa nke sika na ya. Onin sama o kan ye o tu mu se no wanya na agin so besia. Nti mun mu awura no. Yeah, that's papa. Hello. Hello. We didn't baby a free. The problem can avoid my confession. Good afternoon. Mr. Afternoon, Mr. Trevor, I am crying. Then I hope I have some more program. At the time, I never am a Akoma. But then, ma, one in them, we are banning in them. I want to meet to have your mouth. And I said, I brand to be a what should be an hour. Want to mean that way. I didn't show what I would make of me. A man of 20 move, and now, at the same time, I'm more. My name is Hannah. Oh, what is that? My Martin, the idea was but only Manama. Only Manama. When you check it, then man will see by a woman. I'm not our Biana had a bed, and to job in the check it. It could do our dear mother, I'm not a person of bread. If the best of it, look at the other in India, she don't know what you know. Many times, a little bit enough to find people and not to stand abroad. Because I could have some crime, she's now put my pro free car. You can depend on the son of you. Then I hope after them said that. Once you say, I've done with mercy. The man of family put you. Yame and show a man and find your foot. Hello, we didn't baby a free. Hello, Mira, good afternoon. I just saw Christodom. The battle, where they were over, what in your Robert, because of the coaching France. Hello, me. Nimra, Bemaya, or Dinia by Kezo. Okay, if you don't know, Langabayano was there. Ninya Bemaya may be in that you're almost now, I'm one to more. But Beman will use not unit, on a major. But the Opa or my men, I don't get this can, my men get one produces canon, never my one day, what's a major. And the Beman do another, or the Nagi, no beating about. And then the piano, the piano, Uncle Borges, not for Bayano, Nadia Merena, the Bianco ye, now to Jimba, Madame Yamanati. Oh, show, Papa. Hello. Hello. The batch of my TV radio set no from and feedback. Mepata Rabbi, ukata pidi mana. Okay, Rabbi Yanko. Mepata bema no die. Mama munya no mane nko. Ye mudia ne mane kope. Mu ni die. Etu mu enche no moche no awoma na ne baba. E disika na baba aba betia. Ika wa no anya na adi so betia. Nti mu enche no moche no. Moche akọ bebo. No wa bia aba betia. E kai ama ne ba na fi. Enti ma mu nti nti. Papa, Rabbi, hello. 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 Akoma FM. Hello. We didn't baby a free. Free Dabe. Me pacho kasa. Hello. Me pacho kasa. Hello. Until hello. Hello. Hello, Ma. We didn't baby a free. Your family. And cancer, Elia, to be the you mean that I'm the Papa no. Oh, okay. Yo, Namisa. Nah, the Papa is in the market. They will go more. What if when they do not mean they went? Then I'll tell you what I can buy. I'll tell you, and not to be usual. Yeah, became that. This is it. Nah, not a can't correct the Minia ban. I mean, your Beman said, tell the Minia be that kind. Oh, I want Bema and a decent. No, mammy, a decent abroad.
ɔsɛ sira mi ni gya no yɛ maame no tam na ɔdi sika yɛ tom lɛ ɔfɔ ne no ɔfa ne ba nyɛ na ɔfa ne bɛgyina hɔ ɔbɛti sika yɛ tipa ɔdi maa ne de ɔba bɛbɔ wɔn bɛma na agyina ne nyaba wɔ bi aka sisi ya no ɔba ntɔw no wɔn de hwɛ ɛkwan yɛ ɔfa so hwɛ asɛm ɔka yɛ no kwan kyerɛ sɛ mo na mo yɛ program bi a ɔmo mu maa mo mie ntwa so na deɛ yɛ kan nya saa yɛ ntwa so no koraa na ɛyɛ asɛm bi a wadi mu a mo te hɔ na mo ka asɛm ne nyinaa ɔmo adeɛ nti mi dɛm ne mi nyaba wɔ bi agyina ɔba no mo ma ne nka hɔ ɛma pa kɔ ɔnfa no na ne maame ɔbɛnya sika ba betua na ɔde ma mi nyaba no wɔkɔ a wɔnsa ma bi maame nkɔ na obi mmerɛ bi. Yame Osha Papa. Hello. 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 Ifeanyi Akosamieno, I'm Kasafi to continue. Yo, young quay. If I chose Mr. Chef, Afana, I can see one into whatever they are, the rest of the TV Canada, and if I do the journey, the woman requirement is not the original. Yame Osha Papa. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Dini baby, free. But I'm Kasafi, Daddy. Me pacho kasani ntie wo adaroma. Hello. 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 Hello, mommy. Yeah, we didn't baby free. We the Roman factor. Anyway, we call up a blue so the mayor is million. Mommy, I will make you ask him. I am in the set. We will see the governor. And the Apostle Betty Pan and the Dema. And we found about when you have with three, assembling you have with three, and Mamma the end. Over one man over the theater, I can't remember the table. I can't remember what they need like 1 year. And we'll say this Mampa. It's yet ceremony as you jump more than 1 minute over. Your couple will be just a captain to see. Any Okuru and see. Yamitra Mommy, yes, my papa. Yame Osha Papa. Hello. Hello, Marcus. We didn't baby free. But Median Joel, section number 2, Fire Ministry, I say I'm free. Now, Marco, I'm the coming bomb about no team in a social point on Fato, handle Yania by Casey, number 10, them and all the buyer. Social any of them, you know, and you go to you, why an agent say, you're about it, you're betting. So, if I ever do as mommy coming from the meantime. More pictures, more pictures, more baby and I just my property, and after bushing a phobia, but my family. A brow, Jania, I let me, I am information. So, Japanese can I work in my young family. So, another Mama put before and family woman can to one. So, Yamin Salamna, Yame Osha also. Hello. Hello. Me pacho ma radio TV set ma me ko from natural why. Good afternoon. We didn't baby free. About 6 during blood coach Maa Akos. Young quay. That man I want to so. Them always. Can I say, oh, for Bano? He won't jack up. What does he have? He won't jack up. So, what in the country of the Prophet, but what do you have to come on? What do I say? Come here to Trump one. A while the final. And the more engine is come on. I'm gonna the true up. I saw fire to get him. Yes, so yeah, that's it. Papa. Hello. Hello. Akoma FM. Hello. Hello. Me pacho ma radio no ko from where Miss Row. We didn't baby free. Hi, Sonia. Hello. Yeah, me pacho ka say it you. Mamba show, no more about cell relationships and whatever power. Now, I said, many will be home. That man was very some more kind of man can or bank home. The name that is or you good to me. Now I said, or don't have any man, what I can't talk to you. But you know, though, the man to me with their name. Yeah, that's a papa so ni odobia de man wa yesra wo. Enko na nkowura wade anim kura. Hello. Hello. Hello.
Hello, good afternoon. Good Akoma FM. We didn't baby afraid free. But friend, I'm a friend of Gonsu. Yo, young quay. But Francis, doesn't go business over me up. And to swamp as Francis, then maybe the fact we didn't near the Benedict. On Sunday night, about any two motion. The Benedict, a crime of a first one jacket, and Mr. Kerman, more fast than among you. Yes, mercy. Yami and shop, Papa. Hello. Hello. We didn't baby afraid free. But you make us a free Kumasi, quite as Young quay. Never talk. You shame TV show. Okay, young quay. Never to make a sister, never any get a card. What is it? Come. Me pacho Casafa. Young quay. Never just Canada, Monday Master. Then was shut on the Sobetia. In the summer, Monday man, Madam. Yes, so yeah, that's a papa. The Dayako, so yeah. And a pity. Yami Yaduba, watching her studios. Papa, Miss Obia, just made family. Hello. 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 Pastor. Yɛkɔ nti mamboa ma wɔ UK ɔsɛ ɔtie yɛ mpa na nyame ɔhyira no saa nso na me sister nso Agnes Owusu ansa ɔno nso wɔ Italy nyame hyira no Joseph Aboagyegye nso ɛbaa so ɛne Ivakanewu odi ɔmo nyinaa baa so Awurade nhyira ɔmo mekyia Fogo ɛne Akwasini ne nkwala no nyinaa ɔmo pamade wɔ ɔde no kwada so in fact ɔmo tie yɛ mpa paapa meba ikra me no ɔmo edi ahyia ansa mba nyame hyira ɔmo paapa afei nso yɛ mankramofoɔ no nyinaa Barika de Sala said you can ever show no. Opele was antase mechiano papa. Onyami so see me di at the summer me shemu free Eastern region koko. Kwandem yako. Mama dase me buy ofuri wo manson kwanta obamode pa fa Akoma mu nsem dwumadi no wo ho ma oma wo ho nyina anya bi eti nti ofuri Awurade enye o kase pa na Afri King of Kings ewo Santasi Station wa emo papa fie no ono so efa ye dwumadi no one open Eric nyame nhira wo mo ma God's Way ewo Santasi ye fese ye nkranza station wa ono so oye we wo ho na de gate weather oye welder open gate ni ade a oye ade pa remote so ne omo fa dwumadi ni live nyame nhira wo mo nyina se wo mutime boy sa Mr. and Mrs. Dako ewo London Awurade nhyira pa Mr. Augustine Tando Australia na fi Jones Finampo US and every Fojo US na fi Teresa Boateng Jenny Love omo nyina no efe ye dwumadi no se why Janet o Germany Mr. Duse Danso Felix Doctor Awurade nhyira wo US Roma ye da ya busuafo a omo di achi aboa ma dwumadi yakoso nyina ase Facebook for titiri ma omo abo dwuma pa Oma Bojuma fans of Akoma mu nsemfo Awurade nhyira pa ye sa aduana ba ne na busuafo no nyame nhyira pa papa lezi no ne bobudin no mampokua no ne ade na efapokua no ye betumi abom din kakra sa oma boy pa nyame nhyira pa afi Mama Akos great family omo so nyakopon Emmanuel ane ona akanyina nso nyame nhyira mo pa na onye obi akese omo nkoso a entachiri na Awurade de me fa beba Madam Dichoto no say enche bosu yan yebisimi no wadawro ma oba panyini o chentuma ama ye kunafo ene ye merewa nti wo momoden bre no do bebie time na mo no ma betro mu din time no so ye frewa wa ba no abeje odie nti wo momo pepa o mo so asinkite so mo ta wachi a o mbeboa ye nneema ame de ama kunafo ene merewa no o mo so betumi ahyase ame ya to onka ya bro chefo bebre ahye bose duruwa Minister Abigail no nipa bebre na ye ready say o mo twen Gama ha. Ye was kwa. Askwa mo ha ya Akoma se need 3 fabrosen mo ye ni mo na opposite oba ye begini atro udin na wonso ado ya wo ye no etimi ahye Awurade no nti obi a wa ready bia no omra ye da wo mase pa. Ma me number is 0242 836 029 obi pe condemn my number no 0242 836
029. 029. Aha. Okay. That one pa YouTube Benjamin, Facebook Benjamin ready sound. Okay. So now we have a problem. Be said yet in Kaka no, but what the afa we have no spiritual answer when them who kuno where you black covenant be a hantel. Occult at the end we are gay, we are lesbian. Ope so yes said yet here be out with the Bomodiana bra. Na ye bet me abo was aquine so ye was quite in the morning a shanimu. We banner from Kwani Afre producers. I was 0246 824549 0246 824549 0246 903987 0246 903987 Ofra ni acha wo kwan no mi ankasa me cell phone number and personal number 0245 301462 0245 301462 with me after me edin komo me driver's license no setre ni huni enti so se obabi hu ye wafa anawa wahuna Fabra Akoma FM na o de ba me da was ye papa doctor Mami. Me no say grow fine